Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce que oui? Est-ce que oui? Bonsoir, bonsoir. Atapoui, est-ce que oui? Non, 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 peut-être. Bonsoir. Atapoui, Atapoui. Est-ce que oui? Faut y aller au poteau un petit de l'écoute de cours tranquillement. Il faut y aller, au poteau un petit de l'écoute de cours. Il faut y aller, au poteau un petit de l'écoute de cours tranquille. Est-ce que oui? Non, non, la paix. Est-ce que listen to me? Listen to me. Est-ce que you hear me? Okay, that's what I can hear me. Will listen to me? If people listen to me now, we're ready for any live que fa a mourir. Attends, aqui bonsoir. Ok, bonsoir. On est pequeno live. Ok, bonjour. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Tapoui. Est-ce que vous voyez me non? Est-ce que oui et non non est-ce que vous non non est-ce que vous ouais chimie est-ce que vous une technique est-ce que c'est quand même non est-ce que vous non non après est-ce que vous non non après est-ce que oui, ok. Ok, ah bon, descends ma idée, ok, là, on voit une vidéo sur ma casse de là. Ok, il faut y aller là, bon, c'était. Ok. Bosco Puebaro, Anyali Bae, Ramanga Sose de Mio, Funkuta Katolo, Ekabite Se de Mi, Damio Balanyu Sunama, Savi Mutanvie, Fute de Dio. Jalo Solibi Mukabae, Anyali Be, Konkuribi Mukabae, Anyali Be. Beatriz Mukabae, Ayalide, Sanafi Mutabie, Abutede, Safi Mutabie, Semi de Mai, Savumi Mutabumie, Semi Adeamo, Savumio, Semi de Ma, Savumi Mutabumie, Abutemi Sakao, Jalo Sulibi Mukabae, Ayalide, Konkuribi Mukabae. Beatriz Mukabae, Ayalide, Sanafi Mutabie, Abutede. Hey, Libi Mukabao, Abewe Libi Mai, Koshi Mukabae, Ayali Bao, Dakodo Libi Mukabae, Nabewe Libi, Wishangaleo, Nawambala de Dio. Jalo Sulibi Mukabae, Ayalide. Mukabae, Ayalide, Beatriz Mukabae, Ayalide, Sanafi Mutabie, Abutede, Safi Mutabie, Temia de Amo, Savumio, Tebali Bakae, Savumie, Sisande Nembakao, Savumio Tavumie, Mavuten Sakao. Jalo Sulibi Mukabae, Ayalide. Akudulibi Mukabae, Anyali Bao, Libi Mukabae, Nanya Konde, Wishangaleo na Tubala Dende. Jalo Sulibi Mukabae, Ayalide, Konkuribi Mukabae, Ayalide, Beatriz Mukabae. Ok, que fauchi kamana ulati pikiso maomani wisista kia sanitanga fudu zoishia langa wanima. Udah so nga wilu service ta kuja wa ta bala ko dai kai bauta. Welcome to the ultimate January TV. Wizania. Sabu mi sabu mi sabu yo sabu mi ma. Ai wanja la bu mi
Manya Fumio, Abutedede, Misikanda Fumie, abutedede, Swaimeka Fumio, abutedede, Oiliksa Fumie, abutedede, Bai Wanjala Fumio, abutedede, Bai Wambota Fumie, abutedede, Sa Fumio, Ma, Sana Fumie, abutedede. Sa Fumio, Ma. Ok, abete kelanga wa use staki ude ay kaba ustad a emission futile ke fa gwenti taki kaba ke fa ubede kaba. Taki big up you anga you sai luku sai join no double LT Media double LT TV. Ke wa sali kaba taki na wisani na fu TV do de aso. Now welcome you anga you sai ja pusu. Sai don't na thing sai cha. I go fa because so they really fa ta yiko. Na sai na go mo fa we. And today we just wa fa de bala fa de kai bat. Une action nous était ça c'est avec Canada. Manabala Gaïcha. Ok, donc voilà quoi. Voilà. Voilà, donc t'as qui bat, t'as qui. Ou bien la bala quoi, c'est fichier que bataki. Ala sa yo go ke famu go da t'as qui aussi fichier que bataki tire au takia moteur. Ani libi makana programme da t'as qui. Bat a déjà eu fi bali ding sama oli fu go mo fa mala. Yeah man, thanks for your buying me. Mi wambali ala de l'espèce ali qui m'en fout radio et tout. Ça radio et tout fait molly. Mais bali ala sama l'espèce. Ok, da t'as qui oui c'est fichier que bataki bala bali wodi da t'as qui na fay wala alang sama pama mekena premier taki ala mekena moy anti yo ude aso fu taki makandi angawia awota nyali makana program da tota ko kya bauta ago anga feshi fu bushkonde sa da taki na wan so tunu pour amos ko cha ko yo go meke fu da ka program ya so habala ya sefi ojaini ma a bitas ma seminga ya bwa neki fu anga go feshi fu bushkonde sa mana ko kingi ade kera wana tilina habala ya so je sa reke ni chai kwa feshi da ko sa ai ko tai go fu nga afeshi fu bushkonde foluku ya datra ki deja ki agwa afeshi fu bushkonde foluku ya datra ki welcome ala de sama sa komichi uno to ta ki agwa afeshi fu bushkonde foluku apo shu ko pa me ke de sama sa sama na ba por sis fu sa ki so ba ta so sama Bad nami na ko fale ki manga bisema de sabin sama ya sabimi mlobi denki dus tametaki ko ta ki lobi denki fara sama denki ko yeah. Mika wapa denki yo Na me que mo denki como fa porque so mlobi fo sele mi fo stang bara ki lobi denki da ko ta ki abisa man da lobi denki no ma mi dat lobi fo sele mi fo stang na las ma lo fo sele de fio siento man ma de do fum kanya so gadu me ke mi sabi dus da me denki fo sa ni mlobi échanger nga sama lobi takanga sama about o meso tout sujet yeah na me jape kaba ok ma ba na PFU pay como to PFU fu de sama sabi e famo so kada di piangwe na ya mia so lan sama mia sabonye picking mia dikambe penlele pikiso yeah mia so la pem kia na so la pem meke na pem gwashko jayudo kwa fansha so no dia so igota pe kwa ndo ok ko da kia fu taki gwe mo fa ko da kia ya yonku bala de meke mo chenye bushkonde sama kwa we me meke moiti makani me odwen kala sama bikabi sama yodwen pegon tapoeshi ye ma me do ami niveau teta ka niveau fi et sana niveau fi di ben fon san bia if wansa mudai bia amandi mushi tama aliki tama itaki tama na igi tama opotimoni dos na meso tu ko jaino hani ni kanyam na ataki man mushe taki badaidu kanyam na ataki man ko da ki yo USK la ki ya dema a de taki ko da ki ya na duma Medu ma mi janga wan denki taki e fala ko na wan me itaki ala uye samadi wan ko na wan fala pochana me shingi taki o motanga fudu e bi count that na o me sama idu na o me maidu na sia so matenga no pewego pe icha yugo ko da ko yo nga feshi natakwa igonga feshi kanyobe mo gonga feshi mo bung efu be denki wan ko ni fashi yebika denki ko ni fashi te ko da ki giyo abisa man da denki ko ni buzana expliquer vous savez mo buzana da wa bala to litumishi me otakifa community me otaki bush koneza matakiti de o langa to litumishi ukianga son idée mais que wa une certaine mentalité par exemple pas une bush konde ni de lelu taki
im de watanga wo ko mang na hanya pe mai valoriser mandate wa kalon tu gon tapu discuter nga sama disabi moyu dai ko staki no tanga wo ko mang de manje wo ko tanga de manja ondo de manje tapu tenke no a de manje wo ko koni il faut sta da mishinke de kayudo pe un kengi son sani takia na te mandiki bale ofi man kotigan sei bigong e fu kande i manja wo ko so ushimenti tanga na hanyo meke a model fu kengi i mawo ko kengi i mawo ko koni just atanga wo ko mortalité ok a defana udu ma aksi se taki est-ce que hilibi wanya tanga wo ko man efi wanya manja wo je wo ko koni ok kora kiyo na kora kiyo tile na defti on fu manja wo ko koni memeke moiti ok ma ok saidu kaba fu mushtaki ok bata takiwa sani ataki ba du wasani fu mushtaki fam chade sande kwa feshi kwa bia sande pose nyanda on fiti question you pose mi bikame bwan koni gamba la fo mi tike big up chape teide amata intaki wande man kanya mata intaki man ide wa man son ne shenga sama itaki ya so itaki fie bon ok nkala sama ma son le chache bon endak fire balloon nyata ndaki yache bon emotagi sama ki yache bon that yache bon tenga wasama itaki bika ye wanya sama fustai ye wanya sama potentiel fina yu niveau mamogi wanto lif pewe libe ni buskonde sama ini buskonde sama na sayu abele jinki agonta po na sayabi e definir yo wantaki e fo man ko yaso nyama iwe mo fka nyama ama bi bodre fo ma bi gudu gonta po gudu sani ama la yo man ama pe don abi fu kansu alikama pe moyu dina annex danga logique de welibi dami est-ce que na welibi nga logique fina logique jara sama ishili ka figo takia ye seri wagi maina wagi sama na mabibi yevu sana ok na wa exemple gina pe ma luku a communauté ni fui de kiawi nga modo sani tu vois nga apparence on rend super important ya communauté ni ala sama idwen est-ce que jala sama idwen me ki on busani kanya giyo kanya bu magi kana ta sama bu ok kanya kora giyo modo ana busani fu mtakia sama non metakia na busani expliquer o que você ti de pem shudo ya so taki kin fo chatoli go mo fawe mi akoya fuko gin no sama leso amuli bien libi mi na mi vision me ko partager tamate wa ma partager du fi vision au koya so isabi adu fun vision me partager mi akoya fuko de wa donneur de leçon ala sama o chan li bien ke fa wani mi du fun mi vision na taki na wasanje frene wi ay frene ay no sensi ni isabi mafuta kia abo fa abo afika gi ala sama libanye e gi fanti woto ventaki de kiawa amolo na koda kia amolo effréné a une nuance ni par rapport à exemple Philippe en fait bien le couper michido ya so le couper michido mais film c'est que modo man mais bon na wa yishine chikoji na wa itumishi bunko buko c'est que modo mama fi takile kiawa modo bika no tem do ko ipet na pena shike awa disco already wele na ana toro awa kazali wele de sa ala sai wele na fun mara jaish bueno okay faita kape na so de ala sama ishi ma beni gide sama mbofu de lukutaka full mara ki wele afle no bien mais que publicité gile mero kiazo non ma isa wantaki mwantaki abuan yu wan pishi momenta ni libi ni pe asanya mbe abie namo il faut stamim bembaye namo matei bayente chayudo to man te ikishi se famo de d'ailleurs axi c'est une question taki c'est stay de na gonta puya so c'est stay de na gonta puya na opa mate gowoko sukumoni fwe bayi sandui meke ise no maselitu ok na toda kina atakili takia so ne rejoindre à conclusion officielle takia so que ye taki sai meke ise fe maselitu sai meke se ubush kone sama de on that ko gitoli dai ko ma abuan sama hotel la problème fu bush kone sama bika be bumpi chito mamba otaki fu de problème bika sambu ka ba ofika nkia godo na sabo la tiwo sukufseka et mi akoya fu ko gisama leste non ma ten que no ya piquer question faut mettre à ça va question fi baka il faut di exemple Philippe begi taki qui wanga modo de sana pe an demi aksi taki sama you say du ka ba fu de sama ça yo taki ti de fu de sama ça ok wala ça taki ça de concret de sana pe et taki wanga mala fi begi wa to tanana ma be ouais jayodo ko do pemisa mi du ok e fu samwan du non ma foshi il sabia ok oui ça y wani du if ça du
Attends, tu question de nappe. Ça y do il faut descendre ça. OK. On va participer à ce ensemble. On a ensemble des personnes ensemble il faut côté que donc qui n'a engagé à une vie côté qui fait bouche connaître donc bouche connaître côté qui n'a engagé à guider ça ma fierté il faut ça. On nous poser quelque question en fait. Mina engagé tenga no ete. Mami dena apashi. Me meka moiti. Faut mutaki samido dagi mi aduga sani. Bika de san de midu de reste nya anya cadre personnel. Tu vois na san de midu gimi sefi. Mi aduga san ya communauté. Men ma vonte fien. On veut bala fon fresco be diwa. On to se kota ki on kon sama quoi. Mi an kon sama. OK. Jabi gan denki. Jabi gan denki. Bika da ukuna to libaka fa mentalité fa communauté. Ça na mentalité fa communauté. Na san sambe tayi so yaso. Waman sabi kaba e fu sai du wansani amape taki ewegi mofi. Mana de ses ma po expliquer taki wi shwashi ma ade do ma ade Mateo taki du fide na alikiyu. Ça taki waman di dusa Waman di abi gon tapu gudo vide dusani kaba taki ego mofi yu. Ma est-ce que non a y a une logique comme taki waman di kaba di mo bi be mo ki waman di te. A logique na problème. Non ça. A logique na problème ikabela so logique fu gon tapu di wani na pia logique fie chayi go. Bika tenga sama be du foshi yu sama idu tenga no wete. Ifitaki nyanga yeshi ifitaki uwegonga feshi futake abote wakasalla. Ifinke alte to gitoli woshino lukute ifeya woshino lukwa labu wolukwa wetman wolukwa afikan enfin wolukwa amenkan wolukuta konde sama ma ofanga usefi. Ofanga usefi de logique fui ça de logique fui permettre oui. Because les things qui a en bord drive. Par contre, juste un tag, un avis à caméra gestuelle, c'est que c'est un bouger. Sorry, abaka Zambia. On doit aller à la folle d'été. Ouais non, da les things qui a en bord drive. Il cabia sur bord drive wani, masaba drive chagi fa na meke money no. OK, là toi qui a initié un tag qui force na forcément de sama du kaba abi attaque faut qu'on a fait changer. Na futaki taki wisha wala uma se fika le liwa mbusa ya libini ya. OK. Adati mwantaki. Taki de sama de du ushi du dato taki a wanta yi taki na you na man de sama musu ushi du kaba. Ala sama yesu sama jawani ma fudimi wakalon to go tape wakado. Da de handi mo ye man libini. Na sama forcément dire yusha le limi den. Na sama di meke échec le limi fami am wakafu kuna apache fi ape. Bika ma dire yusha ala te man normal expliquer numa gito li échec fa vi éviter wan ama sasa na échec. Ama sasa na échec mama ti go an konde to man kayena ma jogo shamo wish wash ko kai kwa masonta signing pasambala na somidu meke mido so na wakana apashide mama ofu so majago na konde na mandi mo kudo manje mo dai ni au su kufugodo bikana ape wango okay lazima wango na ape ma ama ape kanya abisa njama na maleliu ifusta da a logique fi you okay kanya bo 50% ma kanya bi 50% ja handicapé you. OK ma Guillaume Leli Angabi Ojemo Weli Guillaume Kota Kibika Kivaita qui Amagabi Kaba ana bon s'en fout Leli ma femme Amagabi Kaba ya apotina pas fois bi anga Kota Kiamajo Leli Anga mo fou demo abiwa dogi en fait mais te kema na bi s'en fout Leli ou mais te ka bon fit te kena la tout c'est OK a bon fit te kena la tout c'est amasa na abitu abi s'en fout Leli dikaye puis yoto on dat il s'habite ka gonta pour alas ma bien pas chifu waka non wishi wakamiti demandi je dade mo gambo de fa gonta pa di kanya shingi ma je pebal amankale li fay ka du fu konke fa de ma sabita alama be egi pashi fu waka asandi waka jama a force mo takia waka giyu ifusta ma bon fi le li fa mantu wanti asabi a pishman di no bet ya poi wini ya poi lashi ma ya oseke seke tuna pe shi doite ifusta aya da tu montaki normalement il y a des gens qui réussissent des hommes à dire réussir et de naï taquer à secret fou de naï taquer fallait réussir OK mais dans qui ma guiou ba tu na des faut dire OK mais quoi émission bien quand qui algo en a fait faut bouche connaître ma guiou est-ce que je viens taquer bon a fait chef fou bon a fait chef ça na aider il faut vous ça ni bouche connaître faut le coup et taquer yeah if on look at to alter na bon classe mon film meke c'est super personnel. Faut jouer gatoli da me gapisto limbo angida yo fusta sa mwanta konse mwanko isabe bon fui fo elibina gonta poya ana bush konde sama na moye alla de sama jefi kun shifa bon tapoya kwa bon problème en commun
on a accepté la réalité. La réalité, on a accepté. D'après, je me dis, accepter la réalité, tout le monde. Il n'a aucun motif comment tu as la réalité de créer qui c'est fidèle. Il faut que il faut que je mascape, il faut que je chingue, il faut que je pebal. Ne tout dit, je dois s'en dans la expliquer itaki, bouche connaît ça ma, et je vais faire chi. Dans le coup, dans une statistique, au même bouche connaît ça ma, par rapport à la samaye, réussir. Quand qui guide statistique, Tabi? Man, faut de aso, temi luku geto in tom kan geto in komoto, temi luku ubush kone sama tomani, sasa memo shi mofu, tenga mi se fi fait partie de sama ape. Mais si sama dibe kang. Aini fa un chota des gens ou bien quelqu'un qui aurait pu ou pu fois ini wini. Sama dibe kang. Makane na fawe denki, e fu de pashi yu waka, e fu de sama du da yanga den. Meke taki tire na dei ushuda pe ushuda ya awanga service on a communauté nga radio of flexi ma if be bien soutien asobi odete da ise fa ma de be kan du gansani makanya fa shfa oden kitake fungi flexa monia aso amaya udai e fundu so gi flexi asanya udai isabi da de hanya pe frene wi da minabi anjis futakei bush connaît ma igwanga feshi e pana igwanga feshi magemi ubeka du mobigi ubeka du mogansani par rapport à ça chi bika nda qui a vraiment dit active fou aini bush connaît libi de ça na pays si ça pas ça il fallait que quoi exemple quand les côtés politiques et chaque fou bush connaît piqué quoi politique yon quoi surtout quand il demande que les naïka non Jesse américain on met à quoi la CTG con est-ce que déjà en tout fait qu'il y a mataki bouche connaît ça mais on avait fait descendre de la télévision que pas vous taquer que politiquement parlant on a pu vous taquer assez fa politique est-ce que il y a fait une attaque mais comment pas et on a fait chef ça na mais on peut qui tout péché à tout péché on peut chaque question fille déjà big up Jesse and big up Lenai and la question fille mais on peut qui à tout péché fantayi IGP ici da wadai kwa sambe taki teilu kwa geto wini man teilu kwa geto bikawanga umesema gwashiko teilu kupe komoto o memang diwe stake maya bende wale na yi o memang janya geto diwe stake maya bende wale na yi kama bende wa Jesse ma par rapport na atanga fa libifuwi nga fa wedenki nga fa wa jonu sefi nga umesani imabi manabi yomwabi fu ibala be ma ambor yu o memang tonta sani anya geto wini de taper na wanse a toi do pesi wan pikito na taki umu mfenta ki umu ma taki usta panga den kape bika mi apoi ti wan sama fustan ma umaishunda we poser aussi des bonnes questions man taki wo polo taki wa bwan na ikwa bwan Jesse de wa bwan wanda ya na desanya pe okay abun mafuna pe o base taki okay we gonga fesite non na logique is suivre mi oma anga mi opa abe gwashko anya a génération fu mimma anga mi pa kande 2% gwashko fawe a génération fu mi angai ganse fu scolarisé du fu depuis qu'il faut aller depuis qu'il faut automatique de gwashko taki forcément taki wogoiton afkati wogoiton data wogoiton son sani son effet que je n'aime pas quoi la première abi bouche connaît piquin l'idée d'attaque avant ne meta itaki aten fu o manga o pa e fu afo jabe po ide data bi kademang de ma be scolarisé ma be fanya opportunité de mo ipi e gwashko mo to sani in fay atoli fa politique azo fay atoli fa politique de son samo cha obreitite a problème na fu asan de passa a logique fa libitaki mo gwashko mo po ton sani a question na fréquence de non ça mo acti na la ton taki alu mo acti fa bon lenai ma OK après ma est-ce que na
na a fada ka ko da kifam kata ya sande est ce que na apishina pena igonga awani fu desama tu mekeden ton wasani anya bush konde samatide if kale na société mekeden na umatomi fu fada ka sai wan pikuna apishina if nga awani fu desama beka que faida so me poser une question simple Guy que faida so est ce que il fait taki réussir à accomplir ça bon ni ton ça bon def c'est dit quoi je qu'on fait non mina wa mandi bekan OK en ça meke ya ko do na pe do ando na mi pa ko anga montal te dimbi abi na api jumen de ma dim fréquenter na mi faute OK na mi faute meke te na dem shido ya so meke mi aton sambo anton ma me wa mandi bekan en wepin en na sanime takiten ke no ya so ite mataita ki ya wa mandi bekan sama danga you meke ya fade kai na mi sefi ouais na tota afoshi mandi ki mi sefi foshi ma kuzo montas ma na mi sefi on that if mtaki na you edwanga mi ofuna ma edwanga mi toman I want taki no it me remettre mi sefi en question da me tando ase sanyete me want olive me gitaki if ich doy buy ko one day edingi wan coffee fi ofi edingi wan sofi ne wan sama ja sabi inge na wan sanye wakai pasa nyama tufe na you ayo so shi do ma tufe na you ko ishi don fait ma tout fait na you surtout réaction ya abi a réaction fou 99% fou de sama na fou go fait changa sama apé mais quand on fallait qu'elle kiffe j'arrive pas je kiffe daki ils veulent réussir trop vite pas il finir ça fana me ko bato li fi ndaw ko na wa apé gan c'est sama na ma apé yo go fait changa en na sombe de tout manono jai no logique fali bitaki OK hanja mando anga me ya so abunga fait changa maya masao kengi non ça na tout question ni accès fi asandi pasa yaso fam mudu fa mitimmo efuna shkotumu ali efuna gashi mu poti ifustan na so ya avance nyali bini maganse sema na dio fe changa man on pêche tama fantasma tu fiayu ifusa wanta yito bueno da wanta kinape par rapport de tout exemple de tout situation ni poti ingide na tout mentalité différente yeah. Et ta question, que fa fallait que je dise ils veulent réussir trop vite. Est-ce que you na assez des petits you save taki bon kale bon réussir gauto michi fu kanya wani abwani faut OK kaise stake save ki save atero kwa ya société non pour elibi ke bushkole piki yaso na sa ishi ke taki meke tide kale bushkole sama ouais bon afficher que faita ki mo fou que fa mudon ça les problèmes. Est-ce que ça joue à tout? Teje ya party to, teje ya danshi ni. Ye danshi, ye dingi sopi, ye boko anki, ye cholong fale itaki. Noiti ina isha problem. Noiti ina isha problem taki, hey. Danshi bon, de temps en temps. Asanding ko doya so okay. Yo suku justifie fai wani taki ko chelo, iko pousse stress, ye justifie fai wani wan. Alte ito justifie bêtise. Masongadi ateke recul taki so mi agwanya dan shinya moto man noiti au fusta saibe donya dan shinya pe en sa dan chape itagi e fusa na itagi na te teke recul amani man na igwadan shimo to man amana igwadan shimo na exemple jo teke ma amana igwadan shimo eshi sabe ilashi nga sabe iwini anya dan shi man teke recul nya luku sabe ido da mai poser une question no mai remettre une question taki ok han nego yaso est-ce que il y a bon game et faut mocha négatif game da anya get up le bito man wina modèle qui est piqué en fouille ich de ogi de pas il faut de mistake de mekia na fa génération de passer au feshi ou teke de igodo faut critique de piqué maya na coaching c'est l'addition dati descendre comment to fouille na the mistake you make the my chago do agonta po next no new year na so suivre de hanye suivre de CFI and tant que wansama wan génération cassé arrête na petoman na so tango do ita cycle so dai go do ite ai e fon wo lenga san famo do yaso nke tewe go kon alaw yaso jogo kon amodo de ki utaki wala njanga keti njanga umesani mima atanga fi weke wante daxo tilime jade sandemo atanga on that side so mabe gwen si shibun
na fusaye wei sai be sai du faye libi kanya wagi direi sama be gi odi dei dans pe c'est bon certain pouvoir et dai kokoko ta kwa na maya so la jo mai dei da yangen fi ta kiso ita mama do sande moye atanga bia da piki fito anya se fondel de kiama da na service staff de mabina gonta pour ko staff ya il faut ça na service staff de mai ko staff na gonta pour ya ta se jama meke ikiama nke de piki fange aso amai fenya ko shi jawani biko anko lu sefie wan koshi do wan piki mai wei bai wan di koshi wan piki man amana no fu sta fa ko chape na e machi e poste gonama bikai wan tedes ma chape ki fiu ai dei chape ma pe na bi no wan wini gen a part que ta ki handicapé man bika jama ko biki kisi fustan jama o gwash ko de ta wa e cha ta pu bika mai wei amon koshi e fa ma biso ma ba telefone aso ama o gwen chen mi manta ma wan kondo moye de mai ko shenke wi shwashi maye e fa na yodi mo mana e fe nyoma moye da so to ma puta anya ide ya pe kaba o mi ta ken kaba da yo da kifa do ouais non libi sama ou lobby en fait na libi sama va attaquer au lobby ma ou meke fu libi en communauté da pishman di na bi des critères de la communauté exiger to man da des rejeter en ala sama fait l'exclusion ma kanya exclusion ya bi fa no du faut avancer quand ne ya bi fa no du faut avancer ya fa no na taki indenke ala sama ino ouais suivre en fait femme taquin una bia logique de peu sin que y a logique na una bia logique de taki ala sama wan original ta ko taki okay déjà mes style de aso ma ay nya original te fi na ala sama yesu ku fugei ala sama habitatu o fa de mérite ala de pocha ala nga bo fa yo ala sama janga wave fa ko taki de hande de no na model de libi no ala we gei choko na fegete yanga danga ala we de safe koji ma il fait taki original na on peut original la jowa ko da benala wa uniforme we il faut ça tomate ai da ko da kina giyo a pa pa na de so san na ko da giyo wa gwanga feshi ke fa mu go pa pa na de sandi ta kina pe quoi non mais ta sande mati do le na cede ma sanfu je frene wi fashi fa a model di we denking a son sanduedu e frene wi pe shin ta kai na tu libi ja peng fa de mai ta kino no makanya tu libi de na tu wan dus a remise en question Thomas ma look okay que vai ta kina pe ba ko le fusta que vai ta kina pe ma fo sama libi so okay ma gen ay go nga fa shani libi est-ce que na wan frère ko da fam ka ta kina un mauvais exemple sama pe gi pa rapport na libi sen ya libi ma ko gen sama na gi sama exemple sama etike exemple sama bikana wan sandi matériel na ye copien ama banda ngi ana wan ko shifu ma we ngi ngatanga il faut ça abi sanya libi ni aso di ala sama na abi NDP a mettre son sama fu libi son libi di apo libi isa sa de sanya pe de hande mo rare talon quand on balle ma basketteur ou en rugby man ou en tennis man na la ma pour abia so niveau de performance de quand des coni a manger créer ça ni et innover même sur ça ni quand des talent comédien de snat quand tu as talent ga coni il faut ça dessin yapé c'est pas donné à tout le monde na la sama abi dessin yapé da evident ki menga inki wansama wanko wansama di ga ko wansama kai wi menga inki wanko wansama o mali ben ki a manjabe wan talent parce que la société exige des talents de takte be talent de ma valoriser mo de ko wansama ki menga ya fay o man libin ki amang i ka don fay wan ma sa pe bala ma auto millionnaire tôt ou tard bikama be talent ma manatanga wo ko ma moyo ma a société et exiger aspect fo ma de critère de awansama fa po igota pour fi koto en publicité yo tawa da de meke mo nyanga yo bikade ma pa publicité que yo wanyen a demandé meke weden na di mese we adidas création we na meke bayen a koli c'est ma na de non signification ya sama de welen ke valeur quoi ma ko da okay si de we ta kia ba uta gwanga feshi ya bikano no so okay
no funa so côté négatif fait taki wa gonga feshi sai giu ataki tetaki about gonga feshi giu sana gonga feshi fo il fallait já bush com ele for com a fio fibem taki ok ataki funa ida ataki na kama fibem taki ok fibem dusani fibem mandu e fu poti taki gonga feshi giu aini bush com ele semana so bem waka sai yo taki tire and sai giu mais que politique so mais que politique bika mi be le coup d'élection di passé à la demande na argument de la semabi na gonga feshi bush com ele ma utiliser ko coller des ama mais que politique il fait taki de politique ma coller sama fu quoi ama iwanja to ligo hita non non question il va make attaque politique taki non il taki dans coller des sama parce que vi taki de ma coller des sama na kale abi argument taki de ma coller des sama parce que mais dès taki ai nia a gonga feshi tout on fait à côté politique parce que na côté politique faut des sama de TV on make gonga feshi on coller c'est mucha ça faut gonga feshi il faut taki ala sa metaki engagé mi amitaki ami vision e mais imposer ngala sama so nena vérité nga en grand V a du fond vérité no ya Théo Montella qui ok au chabush connaît qu'on a fait chi et vous au chabush on a fait chi il bigi poser ces une question sama na amande en surtout pouvoir manjabi sama na amaya en surtout pouvoir amanjabi amanje ko expliquer ta ok non yaso et vous potinha me kinga sande bika non fa mai gwa CTG yaso to amafuta CTG ne takifula gyanko utaki ok amande na preferendo amanje potina peda woshi tindu so problème futa yema kisolo ku abi tindu so problème ai niso ala gyana ape bika non fula gyam ngonga feshie wankolu sefie imma feti de wetman bika mo don denki me yebe gitol taki ai de mai gwanga ala go to de mai du so sama itaki fula gyan na fanchi no da fala gyan afu wi mon pesi itaki va demander fiu ko man ko me ko taki nga logique ana ko ni mantolo egia ya fa no do be back plus 22 fufu sta nyape mon pesi na itaki fien fa demander fiu so toute décision obia la gyan tapu da sama yo potina pe fuko tamba ma confession ko tagi fuko so na ma confession taki hanya so nkenye na monamo on pêche dia itaki fa de fiu ma foluku c'est fait taki futaki parce que dia ni wa konde dia ni wa démocratie da taki la foluku c'est fait bon pouvoir futaki après na yo mais ça fait chango fa ifina expliquer ou de ça faut savoir non apeto non ape dina oshi don fu de ma so to ape da ko oshi don fu ma ja yo do abifte ken ya bitaki futaki kan tangi fi yebia fa ya yo do futaki apin de mambele yuzu afoluku itaki bia nende mai kutola de next na ikengi de hanje pasa la guyane de hanje pasa la guyane ba ishide no sama yo potina apela kenya mi nkifawe taki aso mais suivre son fama mais taki notamment fulo nai dans son enseignement il doit faire fait chama tombala ugamanda bikaka nyama conscient afabe a réalité de libia ini mais apo taki yamaye mabia e vishinke ma opo idumo et vous connaissez na amafula CTG au point du monde sama na amande fuko tampu na wet ma fesha fanchia da exiger ala di man ko fanchia begi de mai begi na begi de mai ko begi de wet ma fanchia sama ko takia sorti de tinena de nchanya ko la gwana mo na mo fin ju so memoni bika umse ka konde fu jaba kafu sama na amang tayi mbabia sama na man ko tampu de point feshi so tout en voulant perdre pouvoir de au go tout mai teke so talo teke la gwana so pampela wabi Sultan mejanda. Oh, ah. Non, mais atoli fi moi. Atoli fi chou qui fait taki faut moi que la logique qui fait taki na tout ça ni taki. Mais ça fait tout gala sama na du une vérité. Non, mais na ya poser gala sama. Faut je dans le coin qui fait taki na swade ma na side make tile na date tile qui fait taki asolina ou taki kona sele taki il fait taki demande a coller les colons à bon taki. Na hanen ko ba démontrer guia na taki demape non mango imposer et vous exiger wa hanya fancher aso. De manko ko expliquer la technique taki ok aso mu aka fugo su ko so amoni ko akolo se fie man. Afancher we tanto man. We si yo to duele ya e fu fancher bo nyoto kujala gyan la gyan me ujanda. Et vous demandez où on taki
c'est ma ben denya boucher e ko te piso mo wisha la be o kaba des années de be boso pikiso if de ma bonya liba be deso ali ba be o kin pikiso wisha be o go icho boite isabi dus o mustafa de ntaki aina na working ya sanyape ala sanya na de ma wanye bia ya su kuye su kufu dus awan school fu de mai tei la tema lo chen e fo te ki shwan pikibo da isin kita kai na di wan ni me kefe nya sanyape di wan me kefe neng imang de mai pianga a opinion publique ne na bikane na moga ennemi fa politique da solanga dia weki tombala solanga dia weki ya kishikoni Pardon. c'est tout bénéfique guidement Matina de ifo fie ok. Il fallait taquer sur bika ici ça qui là. Ça m'a eu le coup, ça m'a suivi d'accord il fallait taquer sur d'accord qui Giu na sana ko sai dia tag de sama. Ça de sama mu fa de sama mu libi ka fo mu. Un wanga fashi. Il vient taquer sama mu suivre. Dans qui dam suivre ma. Il vient taquer politique de kolu fa de kana. D'accord qui de sama mu waka de mabaka fu de go fu go ye taquer de go ye puis ko ya waka de mabaka. mais takili ma wakade sama bakaye mais on ko do question me poser tayi wan konde na gon tapuya au fond de colonie fu de wetmaya bika colonie japo an ko do fie di politique kengi wan sanen kaba tayi wan fu de ni politique kengi wan sanen kaba bika huntaki politique taki mi man fu wan sam kengi na politique mayo kengi bika emi mo sayo poti na constitution ya mawoko nga de wetfa konya mawoko kama kengi wan to kengi wan tunga de wetma mawoko a système fa politique de manière ya connaît na système de no bon OK. ya po go en pechi da pendant fe fiali na sai asai shinke yodu sai fi fudu ne yedu que de sama ike de na ike kya ki ye ki sama kya bu ke na bu yedo fogi na pe abi fude de singa pisha pa abi fulibi il faut stand mamyanga ya te ugwa woko bika cha ndo de to da cho ugwa woko cho if a mistake ku make ya wisha bi umanga pikifunyang apude ipu ya woko if on sama imishigi manke ya woko de kaso toyo ma wamang die make politique die ta kama un diplomate if on make politique de boa immunité la logique de man amanja passa 20 millions sama libya nya na ini nya bi immunité amanda ku sama ndanga wi next wa poitaki OK. Na en vrai il y a tout vous mutaki na kora kia faut ungwanga feshi aini wini na kora kia na usafi mudu na politique ufana udu leader OK. ufana udu leader dia is de yon kuma je courte de grandes politiques maya mais la phobie de manière courte de grandes politiques maya bien grand de grandes politiques ma be sabe agonta fa sabe ya grand c'est bien gwanga ash konkyo ya da imaginer sang amandi mo sabi ifo mandi mo gwash ko di mo ko ni sa kadu par rapport na demande shilo apje mai kutu poser se faire question après takia mandi mo sabi di mo ko ni di mo le di mo si gon tapu ça fa de ta connaît et meke politique ça y passe na anda imaginer ça ma pe kadu par rapport na manje ya be sabi sefi OK. Na kora kita ki ufana udili na kora kia que dina ga exemple de hauma na kora kia ala de hauma mu ko tuna yo ko mu ko fuwa faut dugia gon tapu ça et me kwanga mistake man ça me takina y compter OK. non de man de jape mitaki ni meke de mango ape na mpote ma ape mina bia a pouvoir de na bien futaki asam taki nyo Ya woko kengi den kifiu anya kengi den kifiu man flexi te fi kema teta man te fo shi gwa woko sai denki i problem dia bi eni zuku solution asa ma je woko nga wanta asa ma denki tombala noiti ata asa ma na odu asandi wani gi yu il faut stand te stem po choma en place to man awanta kema pe abandonner itaki yaman ama pe ne mucha itaki kondise pa ide de sama estemia na de wan make de so de manda ye de taki bikasa ide ama di poti futa taki for you na idwe na fashimo e fu yeshingi kema po idwen da yo pokwa start ko bige balita ngano fala sama ye yu ma te stem po choma na abandonner yabo na yu volonté nga do fitaki yaman na kute kema na idu bung mama sabi fulu nya aidu sa wan dunya aidu de abifti ka apina ape fe fi yallanga e fa shigishe lo fadi yallanga amande na ape il faut stand mi man a politique ça politique fa politique bi fa de mambe kati fa la sama be kala fu pikizo a politique ben de wa métier à risque ça qui t'est immerdé il y a des grandes conséquences d'ailleurs je me sens ya politique
Demande bien que politique de tout manque. Demande bien tout conviction. Et que des Martin Luther King ya demande là. De ce moment il fait les fous qui sont douane. Ama ça qui na lobby habitué ça mais qui a gona apé. Mon sandi kago dai fufu e fu du so fi koliso. Ina bi na conséquence mbala. Ko takai ni winya ko da ki demande go guya so fu représenter ki fait ki leader demande go fu feshi ma fu ko da ki demande no watoto lobby ki afolo ko abush konde folo ko fu. Mia sabi me gwende mati mam sata ki bush konde na bi leader mo. Ala si leader lobby fi abush konde. Na demande ke kwako. De boni. Adama pe fi abush konde ke de la style leader. Bakada pe on abi no leader mo man. De semaine de cas de leader na kan fa gama gaso be jape bi kan be bo ora ma ama pe be politicien sefi ama pe ube ka wakane mbaka bi ka ama pe be bo ora na bush konde sama wishi be sabien manolo na bi leader mo ta yin sama leader bush konde bi kan leader na o madika po wakane mbaka gi di ka de degi to be bush konde oh yeah thank you mo ya yo akengile biti na yu cha yu de ko kenya ya wisa cha ko na to da kile ko ke fenta ki na bi no leader mo na ko da kia demande go fu wo ko giwi maka wo ko anyama kandi libi ko da ki giwi de ma pena leader quoi de ma wo kuma de ma bi fu ko na wetondo man ko so mega wo ko na wetondo giwi de ma na leader e fu franchigi 100 000 euros fi da yangen okay ikagode ya shipi kiso mo manga 100 000 euros da bi fu ko ya ko exit la ka iwani 1 million bika ujaba katumishi na atakile na bien ade ma ondo ide il faut sta de stay kwa sai po yodu ma fu ko kole sama takia yo cha bush ko ne ko nga fe shi bullo mi man Dedan de aso fushete. Okay, we go far là essayer ça comme aller aussi fil. Il faut que tout les hommes doivent poser maintenant toute question à des goûts fallait fou ou bel composant toute question te comme de mal à faire ça. Nous poser toute question attaquer un bat ko essa ai cha konyo. Là qui m'a bata ina tout non que fait attaquer ça là you sang ça est pour voir marche qui vient comme agent il faut attaquer ça est faut jouer pour cette question te comme on va en bas. Et on va flexi. On va écouter. Yeah man, restock. O fa ubala. O fa mbara. Yeah man. Ah bien, na wa kisa mfutaki. Nga wa question bia bi magi ki poser ama wa so tsash kama me poser ama kama. Afo shi sani nataki kadi ambe wa mai gwa toli fin amantaki soleishi isabi abuntaki mai na bia bon libi atwa na fu konga baka pikiso na question di bia chamantaki sa manduka ba das wamlukwa alibi fama moma e fataki fama bongi ne yemu teke so da asani mo wantaki asani mi ade d'accord nga ubala tumishi par contre na tumishi se mi ade d'accord nga ma se nataki sense di mi goikon ne ime ye taki buskonde sama na igwanga fishi da temlu kwa libi fu dimbe mo nyoni anga no da beinam kataiga mataki buskonde sama we gwanga fishi saidem taki so foshi dube gwashko dube nyoni foshi yabe shi buskonde sama aini son domaine ya ni son institution par exemple o guashko wa buscone sama ko leli guashko to non buscone wa mitien o fa be rare non le piki yo kobaka de kataki mi wa buscone prof mbiabi fo buscone maîtresse mbiabi a descendre guashko descendre o gwanga feshi ikaluku aini la Guyane luku aini la Guyane foshi dube monyoni na wantu mana mo be sabi biabi bodref non ushi na te igwanda ikalukutaki chai pi bushkone pikin abi opo de sefi opo ne bodref non en tu angagadu ay wakagi deman ay wakagi ganse funen anya la so tu domaine ikagwa kayana la peigo non quoi ushi na dans la restauration yeshi bushkone pikin dia bien établissement foshi du benyo ni wabe descendre yabe de ici da temlu kwa la descendre da mistaki fatendu be monyo ninga no dan kataki buskonde sama igwa feshi unau kanu ego safi di obala tomishi ma asiotaki de ta foluku di la Guyane
Allô, allô. Allô. Oh, allô, yemo. Allô. Allô, allô, allô. 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 Ok, on est à la maison. Tu vois, tu avec la maison. Bah, t'es que là, il s'est maté qui fait des Mais en fait, Bonjour, vous êtes sur la messagerie. me explique me fibre. Mais taki ouais gonga feshi. Mais taki asanya pe na handi subjectif avant taki ala sama évaluer fa wani. Na muta ki gonga feshi da wanta ki gonga feshi na muta ki waigo da wanta ki waigo. Ah, il a téléphone de côté. So, dans le truc famille, taki gimi, na de positif sande, de sande poti, anagodo, taki, we guanga feshi, we shall go safi, ma we guanga feshi, and to me wanyu stopanga sande carrément en fait taki bouche konde sama na guanga feshi. We guanga feshi, wabi jaini, we dusani, duabe du afoshi. E fona datina guanga feshi bouche konde sama, afashifa, ukode no, wishina ala Guyana. Ma ukaluko tofu kanipeweta metropolia. We taki bushkone sama emeke moitito. We shifo imposé to. Taki we koton wan tout communauté. We soit solidaire to mishanga usefi. Na alasani. Ma wadia inde tako tako wadia inde ta na de ta follow queen wasabi fa solidarité fu so afu dende. Bika on sama kifia taki george kifia taki solanga wa lima kalanga una wanga feshi noiti. On va mashkilia sana. Si we gwanga feshi de ta follow ku na ilibi makananga de sefi forcément machaka ifu den konawan de ikonawan kanena sande imanke wi chaka ifu ala upoti wana nawan ukano aitanga giwete ma kade fu soutenir ou sef kana individuellement si soutenir ataman de so sande watanga nyete we shen ala sama ishen taku watanga nyete ma utaken en général bushi konde sama stop taku ai gonga feshi uluko tofu uluku sa de tawa idu oze luku mo fa wel sa de ta sama idu wishina yedo forcément ma de gonga feshi ai nyala de so sani so da question dimbo wanyak chama fu mo langa tu question be wanyak chama mam gei ke bi akchama ka ba foshwan nataki anga sang ama mesurer akwanga feshi fu bushi konde sama anga toido wan sana wan leader abush konde gaman bikama teli boni aipak fu boni kwaku demanda mateli sana wan leader gaman na atenfo ya funa wan leader fa tenfo demanda atenfo révolution amai comparer anga wan leader fa tenfo ya funa sai sani Okay. dati mi afutaki mai vom mishi da kama amasabi Okay. takaba Doutor, aqui nessa maneira o belo é que ela developer que eu usar ama amishi. Ma bon. Il faut aller qui bon. Mitaki minabia indice faut mesurer à réussir ou pas. Mais taken bien des statistiques mais taken minabia indice faut mesurer à réussir. Mais taki bakataki faut définir taki bouche connaître mais qu'on a fait on handi subjectif on taki comment faut alasama na alasama o maiken fa wani abison saba il faut ensemble réussir au taki qu'on a fait abison mo taki faut tiens sama nagi alasama mia po taki bouche connaître mais qu'on a fait faut aigo mais taki wego faut aigo mais taki waigo e dacha so mitaki asa mitaki ne metaki baka faut lengo baka o ko mbon aso mitaki taki a subjectif na alasama au défi au classe fa wani il faut ça da par rapport à hanyama taki na ape mitaki asande suivant logique na taki apishmendi di kodo sama igwash ko to autanga fubaka festiali ufende yofro e di sama beigo bakane tingo bakane songo te 1000 go te 10 000 go force montaki no mo abi skoutu o mo abi avocat o mo abi professeur des écoles ou comme habit député ou ka fait des présidents sociologiques bika ça il est mo
moi proportion moi à quand sur ton wansani moi moi et puis oui échec là mi sam taki mi taki na choluku a communauté choluku a ghetto à proportion faut ça m'a dit bekan et puis tout michi à date mi taki par rapport à ghetto ça m'a dit même que par rapport à ce m'a dit réussir mi fin taki ou beka réussir mon et mi fait partie de ce m'a dit beka date mi taki ou beka réussir mon ma kanene a facho au denki et faut à partir de woteke de ce m'a dit au fréquenter et quand il y a un officier quand il y a assisté puis il compte en handicap ok tata ki fumu so sa taki ba taki giu ok we wanga feshi ma fauna ipi na koda ki wa igo giu wa igo sai ok mais ça faut nous taquer un bon ma ube kamo ipi en tout cas ma fauna ipi fauna ipi di gedu na koda ki wa igo sai gi quoi ube kamo ipi à ce moment taquer ube kamo ipi da assez fa leader assez fa leader on définit à leader il y a bi chef moi chef en bashi les tiens qui font un leader c'est fait en bashi mais un leader man ne wansa ma di wakane baka ne wansa ma jo kuma de li force ne wansa ma di wakane baka di sa maidu fa maitaki e fu a ora jamabi e meke wakane baka ba wakiti il faut savoir dès qui wa ok wa chef ok wa leader nga fadik ba ayne ke fa elle me pose la question est-ce que Guiou a t'info qui va y avoir boninga de temps après t'info dans t'info na c'est ça Guiou était qui a bon leader en fait parce que fona so que te na go stem ya so que va ok oui t'as bien quand il est continuer baka fallait go stem depuis fallait quand il wakana bara fo baka bala baka na kota kia de sama shikira kia masa du enseigne masa du leader ne kele wakana baka il faut ça na il faut ça na il faut ça mo pour ça wancha ça est à tout ma à l'époque a bien vérité a tout a yufu de mape na buanta feti be feti manono to sameke ndakiso bia ko de tu wanga usefi ainya yudi we libia to yudi we libia so afashi fa we libi de denki di wabi to da ayudi we libia da taki u desma je libia ten aso wi je libia en 2021 bia da obeja safu ba kwa ko se ba tum ta kwa tu sa watendi ya libia nyinga watendi ya libia nyinga na sasa zani tatola kifubeja safu kajobe uyabya system fu adapte fu libi na safu libi wajua ja safu na ujeni watatu ya adapte na sindu ulikufu libi na libi fu ya makati fu beja safu awa hika fa shube libi tu yo ai kwa atendi ya libi amma abush kone majele ya BM amajele ya BM to ifa mandi ko baka ai go game pikiso ogwanya libaini fuko tompo itegide sama naanda mianga ya ugwash ko bya possibilité fu dusani il faut stan desma fu jatap sei naanda desma fu jatap sei naanda bika imsabita ki desma jana tombala dena échappé na annexé ana fu die janda da fi yapina fa gonta pu yazo na ko tin ko tiata udai ko na to fa lidore ba ko ko ma bosso tabu Bonjour. Au fin de la journée, je m'en la taki pikiso ta yuba kwa yini fa I don't know that is my flat job. ai go sasa fa raisa Indeed. How very fun. Amadi da kibush kunleza mana igonga vishi de gonga vishu. Bika shamshi mimma voshi atakia be pinati ya na babi sanu go lukude bishande abi. tena kile sanjabi sada sanjabi fi fa taki ngo fa shibika Abiga usu itaenda kia de pina alwailo job ade sama gili famoni ale apuja mampunje en vrai en vrai na kola ki giu su mega ya be osu kola ki na kwa ale goyo na fa shika ba sana ile fi ameke usu abishani atakia de pina voshini eno abiga usu okay ana ya biga usu de bala ke kwa gotua na ya de pina so okay na ki giu fu mo sa ile fi wasandi ya bi ne kwa bien kola ki yigo ga fa shika direct ya mwanta ki gwanga feshi ok abuna oui essa bato piki anya est-ce qu'il y a alguma question pour poser ouais essa na question libre poser ma question d'une bonne poser atakia 300 fu ya zo itaila mabanga feshi bikazo ne shinde ya ilukute mwambelo ma
Che kishoni titene bo ambele. Ok, non. Ala bashi gata ngi fiye da tora ki fara dai di wambel asaya na media ka bel confrère yeta. Yabo. Lobi disa. Abu shimu. Ba chavo. Me taki amba kai ton aleji. Me taki bush kunesa mana igonga feshi. Wanga feshi sai. Me taki ube ka dumon ke sawe duya. Makanya fashi fa we denki e fu de pashi de weteke de sama de da yanga den e meke taki unaigo enke fa bemgo. Adati me taki wa igonga feshi. Sama na mi fu taki wa igonga feshi. Makora kwa igo sai. Na So le fegete okay mata kwa igonga feshi wa igo sai wa igo sai nga feshi. mi agazzo. Baba tuko okay. Ma que fai taki yo. Que fai taki okay kale wa igo sai. Bika isabi fumtakia tu na bushkone sama fumake atade avoshi ubiginya. Gwanyo mesani kale tawa igo ganshkole fade kai. Ida kuna to le fumbaka ona. Na sana mi taki meketa ki tido bwande putema. Ukabi mo. Na taki diwa bia bifo sha akwasko be do adi fo de ite. Est-ce qu'on va passer chi et faut qu'on ait à boire fashi jumu du giyu et faut if your libit di ondo dunsu yali da ipasenshi. Me an ko do libit mi abi man. Na yu na sai na tire na de yu sai proposer sana de denki fidia bi sana denki fidia bi fu ko taki wa fa go fit nga fashi sai mo go fa de kan mo go kaw. So tide mbo antaki gona se fu a hustle entrepreneuriat da o chango na sana da o fusta o sefi. Sure. Par exemple fa o jairo pa yaso. Da na o mefu e hustle. Mama o fa piki hustle wabi. Ifustan. Bika ujanga wa denki pe we bridge o sefi. Bush kone sama a lobby teke kans a ngasandi logique. De tenir une vision fa libi à long terme. C'était là qui est sans logique en fait. Nataki efi eseli sani que eseli jowi bikamo fa dane wedo eseli jowi eseli nyang isabi ne ipoi monter un projet fiu fu go un bon go sous un financement fu na ta organisme fu do un gan sani non vision long terme c'est abina pekaba ya satisfaire taki eseli di owi ya e fu fo wina sanda no go wante ke kans bika ugo ko nga waide itaki mo metaki fu mie di megi tolenga sama di mie go ko e angole ni monyalanti ma bauti salut taki kanya logique fi una logique fa la sama en fait la logique finale ne de meke pocho bigita kimi taki mi vérité miegi a mi vision ala sama abi fi me blame fu na wan sama mais wan sama de kenkemi mais obligé faut metaki mais obligé na kengi we kengi denki bika tama wanta asma bel ko me ali kentu na adu fi exposer mais apo itaki buch connaisse ma mulibiso apo mi gato na bia po wode ko taki una denki e ken adu fu mi kengi ne me kemi shudo atide isabi na nyome so tout système man jala buto man nke nono buskone ma déjà una ipi a diaspora na ipi fanja so kaba dan ke fawja le monti de ya da mi flexi weseli nya ujaino ka ni tonta buskone ma de fo che bigiseli mi kon il y avait 10 clients il faut 20 clients on vous partager des clients fi tama o kwali bikamondi meke mo ma c'est ce que fa ansha biya faye wan kebab de ya nu ci taway de fawe de wet man empêcher d'une de sama de labu de destination empêcher de d'une ta fika empêcher na equali et penser man ke aksha maya wan de man sabita ki e fi wan de ya fudo wo ko ya noiti yotanga e fi gonga feshi wa mo bon fashi enke joja tumang e fu jadi man da foshi den kitoman de man kay wan piki communauté fu na ape des juifs jala bu sama di wani de man so de libi masai me ke bush kunes ma to de na ape jape di de yo kwali fu do la chef sani il y a man satisfaire à la des clients ape déjà descend na dolme gida ki descend de wedu na wedu sanya petite échelle na we jaw so selisani ma déjà ina bon vision la so handi ka ki obo anga wenki fu satisfaire à la sama en sawe mo ki usei baka na tere du wansani na wedwen fu fa hanwe sel wesel sangi bush kunesa manamo ma jafi ka sel sangi ala sama jalabu esel sangi ala sama apish men limité safety force montako kwalibika a chiffre d'affaires di wa meken alors que
amo musani na fu opo a commerce mo diversifier fu cha mo client kon il faut temps a des animaux qui en fait o mawo ko se tapunga de modèle de den ki man Kodaki kifanye takia awa afeshi fuko lakini wafudi stop point fio di wan soulever di wan chapa fishita ay nyai de nyai pasa ay nyai de taki usa gwanga feshinga de so sana pe mo fufu de ki mo ay nyai de nyai pasa na te den ki wan sani FT fu sta mahani fo ya na wo ko fudwen ma pishan di so to se fi ne de ntombala biao ya na madu handi fu sta senen ankolo usefi pa mo fo po ita po na fu sta senen ma vi fu sta be den taki hanya mota ken famota ken plus unai opo sefi wai opo mine okonato lifa opo mine baka wai opo mine gigo tapu na nya communauté ni de gito lenga sama nya communauté ni dikane na avance moyo sasa majo ulelio bika kwa fanisha to wankolo sefi udayanga umekrude ya myanga obede dai ofu be gito lenga wetman efu dai nga sama wisho be fa content ma be gison to lenga den gito lenga africain e fa labu wa be hybride aussi take ode mana sesa mankewi if na nya wamba ya den if na wamba ya de we konti den ana so bi ode be ka do mo sani pour jou ko fusta ki faut ja fanisha so la possibilité so la opportunité we show me opportunité en Guyane we show me pêche nya go ntapu ya tama na Guyane amango do sana na mangwata pêche bi ka saide amangito lenga sama personne taki anda asana ika bwa bete tamana anda mangwena anda ma if inga de sesa ma ida igito lisma dina avance moyo mima ankolo se defend des fréquenté to na se fachi que les ma payé dada ki gio e faut avancer tout qu'on a fait chi faut moi a fait faut abush connait faut comme stop make senga aussi fait so na ile fi mais taki on stop make senga aussi make senga aussi fait ça min lo be mbush connait ça maye mais quand taki fi faire noter ça ma guerre non mais taki on stop make senga aussi mais lo me mbush connait ça ma ya mpoli manga den mi taki ima opo fu stangi go on tapu na adapt ayu ayum adapté na gon tapu il faut ça yum adapté na gon tapu no cho adapté na yo apport de na bien fi wan sabita sani to e fi wan sabita sani wan lelita sani il mu fréquenter ta sama il ne peut weki ala matin dai teke wan te dai la wata no patun dai wa bien dai di ngate poti suku dai te suku da te do hanya pe dai espérer atama mate do ase sani espérer taki ate musaka finya saka import sautu gento man dus ala de do ase sani répéter de ase sani da wanyu libi kengi man ase sani we do mbala kwa ko lu se fito man wa be ko lu se fito man ye gito lenga de ase sani kanga de ase sama mai wane libi kengi wande kita fashi wandu ta sani c'est pas possible no icha iwoko ye den fite de na gonta po ya no icha iwoko agado de kai gata ke gadu mko yepi o gadu se na problem no bia kwa ko lu se fi ah ça fi attends fi moi ana moi me pose la question moi une question bala taki na faille je taki OK bika mais il y a logique fi ça taki d'accord taki wa make ça de ça ma fou dai funa bush connait ça ma make ça mais son fou ça ma on poli menga de sama mais fo pour bia de ça ma itaki il faut make ça aussi fallait que na il est on va faire make ça de ça mais taki ana empêcher fi mixanga de save ma imagito langa ta sama OK mi fi wango yo mo no to fu wango yo mo no mi go miti wala bu wan bonke wala bu fu Afrika o fu wan wetman wan bonke dango wonse na man mi o kumoto kanem jaso landa le wasa bonya wata dango ta gis panto li fu bon nga mana asabonya wata fu kade go miti lo ma fe se ya makanya boa man ay ni yuna pe kade don ka ba kande anga se ikorna se fa to san di différent te mi ta wetman e fa la budi sabi asanya pe asei ko la ma oye pe mi justement mais il savait ça ma fu ko shido igis pantoli ya kande ka leli mi kande OK ko ta kwa sali you itaki kaya abo wet manga wala bu mi alo bito utiliser fa de parce que abi ça ma ni il doit save san dia la bu fa wet ma pe donc ça dit mais qui ma quoi de fille ça en fait mais ta ko anga do fu sama voilà fa shai ta sali taki mais no ta yembu abi sando bi fa no do fu gwanga feshi mo bon jaja ni winyete non if you want les gens beaucoup de self motivation au même bouche connaît match qui beaucoup de self motivation 1 2 on met match qui fi 1 million on met la bouche qui fi tindonso il faut temps awanta ki abi tindonso leli na ape anga tuleli na sefi mais la fumane ya la fatoli mais taki una abi konya yuse vini mitaki abi son sando abi fana odu yaso
Diwa go sukwa do se we ko aksha sama ja sabi bika sama apene ya bi confiance ama abi kanya be pianga wasanka ba be giwanto li be bun da ko aksha se senya pe makanya sama ape se fi na bia sande fu leli yu ma o piki quand même abi ama yoda kinogo squata se mo fu o piki ko ke duso ape be ye anasabia sabio aya be ya wanta se ifustan dambala da athandi aksha sama ape ya gonga pe senya to linya pe ya lei bika sabia futa yu apiki fu jam piki yu. D'accord, aqui non, é só. Sabe que faz ele me poser a questão assim. Faz que daqui o sabe fu organiser você. Deixa fu organiser você vi. E musuko sama je fusta yu. Mianga me gito la metaki sneshi, da je fusta la bu. No jo fusta você vi, mi gusku ma je fusta yu. Awanta ke fundu wansani, ana force mo takin duwansa yanga la bush kone sama. Asanja possible na gonta pa ofetifu do ente weli. A kolio koluta ke ai kala okona wala wapo ikona wan na desma ye denke ke committee ai ni sa ye denki ifustan ga umbigi suku sefi di e denke wan fashi ifustan da usuku fu kanga usefi mi amushido e shinki ta kala bush kunesa madon no ala don ala konitu ala sabi na ala leli ma bisa ma ndimi takan ya ufusta mi bikati de fam shido ya so mi nga ita fusta usefi me ke ushido ya ifustan. Dus umu stop libinga de fafunta ken. Fafunta ken bia. Kota meke o stop gije o sefi, meke o stop. Meke o po mine man. Ngada tim wanta ke, meke sa futa ken meke o po mine. Meke o po sefi go tapu. Utake wanyu jita ngason to. Utake anyu libu elibito. Da meke o denki wanyu fashi, ngada tim wanta ke. Okay. Me ashin kita ki mo po mo king. Ok, donc c'est quoi? Enfin, bonsoir, t'as pour. Bonsoir à ta pro. Et me dis en direct, moi. Ah, et John dirait quoi? Allez, qui est direct? Ouais, non, mais moi, pose à ma peu en toute question, tout. Because ma allé tiens, il bon parler ça. Ok, ma habile tiens, il bon parler ça. Et de bouche n'engage ça, moi. Oui, c'est de hôtel. Mais qu'est-ce que tu as mis lobby? Le big fire de. Big amnesty. Ouais, non, mais ma quand il t'a créé un lobby, because tu mets ta kanga copine, mais t'as une taki, mais raciste, on verra des bouches n'engage ça, moi. Ma ability ama aleti ou renfermer tout micha il y a culture foot qui ou mudia anga o sefi ou et mi me go exemple dim do ya to dim do en Europe to mi bede wan ko ta ku be nya shko tout ba kama wa so wetima nya shko dim ko yehi dam sen que ta ma au départ bango na pe a bouche nenge ça ma so de nenge de créole guyanais ma dans de roli Paris ma il faut me faire Paris to ma be ogwashko man ya be ogwashko go lisa ni ma pengo ka nge wechi maini ibi abi fu roli sefi être dans les rangs ya mo meke border bika ba kama ja pays yo pointer du droit ma femme ita ki ano no dami na ke femme ta ka pe na asomi vécu na c'est ya mi ga ni bâtiment da ti lukuta bâtiment man à des portugais dominés portugais en maçonnerie à ni carrelage non portugais italien non des kosovars qui à section peinture dans le secteur du MD ici nous embauche n'engage ça ma wani kon woko à ni bâtiment et faut ça bâtiment a une grande opportunité une femme est capable de nous fréquenter ta culture ta sama mais est tout à fait d'accord en gamin mais non demande de me fréquenter la plupart faut demander non de me fréquenter des ma millionnaires aussi de ma proche pour le million il y a domaine investissement du de non achat revente bail au sous meke célibaka ça est à coup de bouche n'engage boy quand c'est fou de dire meke money après fou de way Gucci bail golf égoïle à s'abonner na do abubu passion du nanda après fou de seigneur permettre de m'investir à nous à tout logement na ya ça bien faire c'est fou le mois payer des appartements dit maman a tout à fait raison mais que ouvert aussi figure une d'état communauté et mais que stop fait tanga aussi concurrence aussi oui je suis en concurrence aussi tu as en concurrence
saine. Ya sabi non. Et faut et que va ouais boli na le mois pe. Ou avec client. Et fata wa make qui so suko so qui so sautu. Imgewa gana. Ya sabi non, wasabi do asanya pe. Au contraire na jalousou et jalousou nga osefi. Oh ama pe oseli momi. Mais on fighting. Il faut ça modèle temps. Ya sabi non. Mi da ti pe mde ala sa mai fu ikoya ijanya domaine for me. Iwani conseil. Mio gi conseil me taita man ya mwaka so na chai se fiso na so sam pem kai mi wani wa mo pi kwa kai na pe bien. Ya sabi non. Mais qu'à m'a évité des problèmes après. Dans ma ability et nous trop renfermés à communauté fou. Ou go pour gote que idée fou d'état communauté na ou go doit ou pe na ou condé tout. Ça non. T'es quelle expérience ou de wani a fausse mais que de quelle expérience na c'est. Là des go pour ensemble fou dia condé. So me san de fou do. Ma so petit bateau a nya rou fou d'état ya ça non. À ma ability et new flex ya mec qui va fachanga de ça ma fien. Ya mec qui va fachanga de ça ma fien. Mais c'est d'accord anga ma so me den kitu. Non, il est pas. Ouais non, il est bon. Ma on a ouvert ça man. On a quand on a ouvert ça. On a bien la culture de la solidarité. On a bien anyway. Ya sabi non dana asanya pe bigina sa pe taki mu solidaire nga osefi ya sabi non et que faye me ka a émission fille nyanga ebeta qui en privé et sa famille denki da aye pu ni et puis osefi il faut un problème de mambeli ya machi et puis pour gamana ma de wa denki so alawa so ga se fu de na so kufu fu de mobu mo atawa. Mais en réalité, il y a un mais qui a un niveau fi tout. Da ma pegi wanta wana da asoe rale a groupe com normal. Ma wa deso. Et en grande partie, personnellement, na sanya pe meke me des réticents fou quoi ni sosani. Ya sabi non. Bikate ko mokshanga de tabu shnenge sa manda de man. De ma oja lusui, ma de ma sabi a souffrance di teke. Ya sabi non, de ma sabi fay dudo sur un niveau. Ma de ma je suis dans de ma dialo sur ko on bika ya biso ansandi de na. Non, konda ya kshim takiman fay du kon duso. Dami if one so you dami so you. Ma ko ni tada e fight me. C'est pas bon mon frère. OK, nous posons la question par rapport à la saïta qui n'a pas fait à mentalité de vous bien côté qui dit bouche connaît ça m'a on a fait. On a fait chef pour rouler la mentalité a été bien. Au dehors retard fou me give un exemple tout court. Ça m'a appelé moi likito. Non avant grand business aí et mettez non. I need un secteur de l'investissement mais dans le bâtiment. Achat revente. Il y a la bouffe au star système na c'est PMD. Débarquement à Fosta été. Ça demain do. Demain make on apprend. Demain bawa aussi. Demain sele aussi baka. Bika anabu en loi ça y tapu no fi adwen. Da demain ko Fosta ça nya peta demain so make aussi seli baka. I know en vente de aussi te demain make 50 000 € de bénéfice direct te demain payer à la sani. Ouais que ba kamaya wa Fosta ça nya pété. Ça sabi o te o Fosta. Télé ta o étudier en fachi fat foot tax c'est un modèle à paix. Da no wan kwa ni mais il sera trop tard. Mimi a big occasion fréquenter dia la bou matiapé. Da nya modèle à paix o de il faut ça. Taki achat revente. Dans ce fou depuis qui m'a make money m'a faut utiliser à mon abonnement et m'a sabi de bien. Ya sabi non. Make au point. Ya sabi non. Make au point nya modèle à paix. Ya sabi non. Da atama ape e fama wani ou partager denki. Ta me kama flex gama nombo me kama bel me privé ka nyama nga makase commencer nya le mois pe. OK, là, bon, pas de souci. OK.
Ote ke lobby gala sama. Ba to sai piki ne ba. Ani sama taki ato. Ama me shipash bikana se demi ocha yiko. Me kembe kuna se fa entrepreneuriat. A foshi gona se fa porta entrepreneur no está quanto mais que tá aqui. Anaté abi bodrei foshi na réussir na igual a feshi. O tá mais que tá aqui, ala ona uma po bodrei fo réussir. Vai finir son attaque. Il faut que tu aies non été. Big up, je t'ai demandé. Avec tous en différents. À logique, en intelligence, à tous en différents. Il faut connaître une habit logique. C'est possible. Alors, on a demandé ces éléments. Bah, Mamoudé. Non, logique. Il savait. Alors, on a demandé ces éléments. Abi bodreif me taki ma kamina abi anjis futaki na sohani mabido e fa sohan moni mabido abang e fa sohan gudu mabi da réussir c'est subjectif na alama et définir une réussite fa wani na alama et définir la réussite fa wani abesma ja bien boton ye machine à réussir libi ka ba besma dia bon piki piche dotifi abay à réussir libi ka ba tama wani gan yo tama wani abi playing jet ngala sa lasma et définir une réussite fa wani il faut stammer la team daki de minha poeta que essa malei eu minha poeta que me serve lei mas o conhece a mais beta que é bicana se dem bom daí como família expliquei eu na conhece fa entrepreneuriat o habil logique aí a commerce di minha chinque daqui o do ganha sanya logique fude um família expliquei isso mesmo isso é um investissement man isso é um investissement na uma monnaie die e waka wisha beti e bet madikacha mogi tei bai wan koji maya na model ana ichana o investment gi abai amonde gwa kaba if i bai wan hei futu elei ana woko e woko ngen na spend ta bika i m'entretenir les ape amonia pe akaba na investissement consommer i bai wa usu ye tiny na investissement de wit mai kadesen ape soso passif de sa monde gwa kaba da una bia logique fa investissement mi se fa bien logique ni de mais bien logique ni de na to limegi fa ko ta ki seste i bai ko shi sandu me ke apo iseli tout sai empêcher fi we da iseli ana empêcher you ana empêcher fi gitolanga sama di abi e fu di sabi bika abi nga sabi na sefi sama di sabi fi mu ko abi e fu fi mu sabi mafuna menga ye gitoli flexibility chumeti na bai wambi di gitoli fu man o gwe na dan shinada bo mba ya ko shaye mi man we dia fa achete o do 50 ans na sefi livre o de na o manga ko sanyo de tenga dingi u pikibi te weekend e fu sta awanta ki noiti aso kufu kumota anya siklinde ije mai kan wan stick hypnotic na nya pe libya ida ishinke ekengi bikai bai wanta kambi ya baya sefi bi mo leile ya bi dingi ya pete ya maseli bitu no next time on pese if you puma to dexo no ya so wishi na bi na wairo to man ye go you money fi investir e fi de se ko sa yedu tombala e fi le fu go take money ye fi le fu go take money bank because matata ka wala so ikabe me problem ma e fi le fu ko ya fi bal ki rami mi jogi manke ta logique de bahala mbeta kwa taki akonde ya po libya so funa paima fulanti mwanya bibara mekyo malagote kese ma momete no. paima fulanti non plus mbe gitolenga wantu koni man sa moni ndo gitolenga le mape na kwa faida ya wafude ya na mko gitolanga bika aude sa mata gibi nkata yito mamna abi mo fabi action taxi amduka ba madu next time meke mo iti mais ça faut me do mame gim sefa moyen en tout cas par rapport à Foshi wam sama to man sama na wisha maufi da office sa to man amata indaki wan sama wishi na mi maufi sa nyata indak fun lenye wan money bika wango wan voyage fo wango na wan danshi e fo wango weekend no it me lenya mo nyape a problème yogo bika na odu wan sanjo permettre fa gia money fi baka il faut ça da poli anjo poli to uta asanja go da peto na uchawa wini go gen petama wisha gia money fi baka ma ifasha apo ye pia no sane ni non amoya pa gwa igwe il faut ça sama iwoko no if I woko nya woko fe be ye pien abe ko le nya mo nya ito ma ala sama ifuka ba
Anasema ijai ni no tu. Awanta kia woko fije woko na permettre fije no tu ni. De sto tamanga kwa problem tu. Oui ça. Bah OK. Na logique wetaki. Na logique fi mo ya tole. Na logique wetaki. Umtakia sani OK nga a situation fa libi du libi. OK asama kande amude de costo fe mo bi mo ke sabe abi. E fi costume be wanta ki pasa sa yabi. Ngo kude. Yabi taki ngo kude no. O jade gi ade game tu no. Bikata we libi taki OK wasafu do tama ma ye pocho hanya shikise to man. Fuja ngo kodo. Pameta kian kavuka gosa matu. Il faut sta. Na nga logique wetaki ataki awanta ki ma po yakshi moni tu fa ya po yakshi mi il faut sta. Ma anya logique intambala. Dia sa taki do tama ofia udo amaucha jape. Pefuta ma pefi do tama daade. Amaucha de do tama. Gimi amo logique so taki ya bien ya. Ma idede tide ya fene. Pefi tama libido da ina bien. Il faut sta. Dus alibina fustan anga choyer meke. Ina bina wanga wancha insa yodo. Awan kodo ga wancha bina go ntapo taki ala wo dede. Ma OK. Ma OK, que vai taki about investissement so taki que fumo go apeshu mo investir en fatake. Na ala sani ma investir na chamo ko ngibaka. Abeto ebet. De majabika afo ya ana afo shwenki ma oponya awaka. Nko bi telefone amani mika telefone afo telefone nya meke nya awaka. Wisha ma mi man abia motivation to man. Il conditionné CFI pour réussir. Avant qu'il réussir, mais il conditionné CFI. T'as qui nous ensemble de yaso. Nous t'en holido futemi do. Ya sa fiodo. Ma amanya bia montal taki nous t'en holido futemi do. Anga amanya taki boyo na udoye. So to yeshinki mabika nsomeken. Amanya ta holido da. Mada udai kuna sifa a entrepreneur baka. Taki ulibia inu assiste ulibia inu ukia wa model p ala sama e shinke taki neng omang ne mudu mwana mwana musa chance ko nga feshi da bish mandi mi deki so ko bato flexi mi wa wo ko nga imo surtout fa go gimi surtout fa go gimi to mi wa ko nga imo alors que fumo ko nga itombala e fumbe meke 1500 euros ne mianga iwo koto nyodo atu ukado 3000 euros de 1500 euros me meke ete umtakuwa sambaka tu ani faweta ki abush konde sama saya wonga feshi fui isabe mi avis personnel de chez ça daki mais shi daki bush konde sama meke wama woko anga usele fitu ali faweta ki wonga feshi fui so ani business ambareke mishke daki de confond business kademega ide mati de confond business anga match en fait na fudemega ide mati atolde wo koneng fudemega ide mati ne mega ma make business de ma confond atola po koneng na me mishke daki on fude gantanga sanya inu yanga igwenti okona atolide na ma igwenti no ba sa de bia gimi sa nda pe ma sa ma sera iseri no okona atolide wono biginga asifa a investir yanga entrepreneuriat atola po koneng ujaten chato ma okona atola pe wa fusta taki atoli megi fa a 1500 euros taki non me meke 1500 ne menga iwoko no do 3000 euros do fu 1500 euros me meke ete ma 3000 euros to a 1500 euros fi menga iwoko to pa chen bika do fu me meke nkabato a wanta ki pembe do 1500 euros di menga iwoko me do 1500 euros plus 750 ma no me iwoko ngai ama na monia temdo me dai ma ya so fa ma meke 750 euros maka bigi dai il faut sta anya logique de welebi trans ama dai ma yemo dai ya ama na opete na saibe ifende plus ifende mo o ma yesela podon mesela podo yeselo oui me boy kota ma yaso mo seli mo no me mo seli mo yu flexi kon nga yeselo hanya man fa ka du fu ka meke mo money so tu koni abi komiti du fu koni fu ka meke mo money que vai te ka podo sanena kale que vai yu ita orléans on sama ita le mo yesela podo on sama sanai opsai opesho fu kale ubaya bigi da utuma pachen kale pay bay bay kaya mondi bay bay wama kale to utuma fada kaya mo fene ubaya wa kodoma sana na kono ya pe kama na wa logique d'investissement ya pe bika fu utuma baya bigi da ki ala wakatu botoma waka wa kono to da ke menga yi chokon upachen iselfi ya iselfi selfi memse après na ala mang il fait que ma tout ça ni da que atolia fa so pita fa mu gen e fu bakana mu tita pour kwa tolewa o gen no iti umjawa mbumpe shi mitele bonso afika tola pe bikayo ya so pita fa menga ma ko baisa ni tama wo kwali
na udusanya ngama ibi kambe dwanga manda awoko kaba ole manda be do awoko ifustan na sefi na ya sefi logique ushula pe mo mafia wakami chama dinge nge tole pe fio guna pe fu ya tole pe no icha ugen mais itakuwa tasamba kata o manda be doing arroz ai check fa sama da toda que na do fio na do fio check kana do fio na via sama pe échouer na data qui forcément da qui échouer non na tole me so abigitaki wa makagi tolitaki efi duso yo meken bikaso me doing ma ama bien parcours ama bien feshi ama bien dekati ama meka ikoloku bikama bibia ni koloku ini na te idu wansan chabu nitakia bikoloku te idu en chabu nitakia biogede wantaki wan résultat de sama juger ma faut chaque résultat na sama pota isa idunga sayadu il faut stand ma alama bien pashi fokana libia wishi mwakana safe pashi vita wantaki na safe sanyo mitimi quand il faut tout la bilanga mo fumi et quand il faut tout be mo satu il faut stand ok il est acquis on de soulever on fallait que parce que gimi temen loko parce que me meke public on me faut de ça mal fallait mais temen loko mais gimi est acquis abota ko afeshi fallait que ok kale de ça mal kale na de na fashi kale fa yube ishe ta ko ya so ben de fo aben mo fallait que ma bouche condé puis que non de fou sani au men et de fou sanité le coup des réseaux et c'est qui au men c'est les santé moi meke mo che do me so ça tout la fa mais gimi mi ai meke plaisir parce que j'étais ok ala jodi edu yato adu edu en fucha ine fu edu en fu facha wan sangi so ton fu den funa ashigisha ka funa fu bechana ndita ki do fika so dos yamshi wa hanya edu ta ya ma edu na mona mo juger awini ya ichaga sama na hanya sama edu na mona mo juger awini ya ichaga ikadu wasanda na ichana wa wini gi na fasad sama ishaki edu ma i wansa fa ikuta ni senda vo me pa mayabi il faut stand metakile na réussir na wa aspect fa hamye giu na tolime gitaki alama edu en sanense kota kina gio fu mo ko afeshi bush kone sama kota kina umujoin kona wana udo abigi de chineshi fusta sanyape de manja ofeshi de ju fustain de manja ofeshi de wetman fustain de manja ofeshi de labu fustain de manja ofeshi okay de kuli fustain de manja ofeshi sai de meke we shinke takia assistant ndio denka model diwe woko ne na abuang mana ichau kwa ngafeshi na logique to liwe gia a model nga fa shawe denki e wo kan yo me aligo yali ko kaba ne weta holete ma anaikengi ye bol ye meka changa sukuma wanya saka ye tema te ishu lakinga kinya gadu fa saka ma suku ipo chaini ba to asma shikita ki patron di kan shikita ki ma ba tu eli mark fu ko tayu ta ko eli disani na kesa me ataki we eli mark fu ko tayu ta ko eli disani ataki you eli mark fu ko tayu ta ki des mata ki eli disani mitaki avalo ja sanya be shide gimi anabi ngim tidemo if me awen chilling from where na idum na wasa mo foshimbe mfene na mo bikami be wani player wan certain sama di mangel be wande shimi enke bombu sama nono mina to bifungo an page dam janga wa da laila ni bush kone sama ndana shimi ke mo wishi wa sama foshimi be deso foshimi wande be shimi enke sama di bi abi alors mino be abi mi auto en fuko fi yede fu di mo ko taki adi mto en fuko so itaki no mina rien à prouver personne ala sama itien be ke fa wani mina ijuge sasa ma weimo foshimbe ijuge non mais suku sa faidu mambaya sanya pe bika moni meke bayento ko explique faidu mambaya na ya logique ape mede tide na de tide mi asomesha hani na ko taki ya mvoi sai we man loko we sai pasanya community ini we baidi ko shi me I blame dem ya mama klibi fa wani we lady wagi so flex te ba wagi fu 25,000 euros te do akate nya ala depuis que ma contrôle den oh ma abi wagi las ma ida nga de lobby you ma foshi be abien ngadi na abien mo na se fashi jo shi mo to I want ka hande do pe sama ye dwen ke wani ye shinka gi se fie dwen ya iwe ko shi gi se fa sama ishe nga ko shi na sama mongi na mongi te lu ku se na speaker de sama ye shi na pe fa de sama ushi da ye wayen se ka ta ko wa pisha so yo she da ye wayen se ka ma te ba give 25,000 euros to man one clear fa à 3,000 euros da 25,000 euros to man ikabai sei bi clio da ye yuden da te ba se bi clio yuden da ye bon bodre fin asanya pe da bodre de permettre fi ko te ka give 25,000 euros di be obai da ye le da bi clio fu ko pa ya wagide anga fe mo libi na wanta logique fa libi to man na wanta logique fa libi awanta kino de ko nga koni taka monifi ya go fashe na ya so amonifi wo ko giyu we de gudu ma de monye wo ko gide bia fuzamleli de ma de monye wo ko gide agudu ma na yo pogo ko maten amana ye pogo ko gen ama pa ya pa ito ne monye wo ko gen
Comment ça va faire ba? Ay go tapu gan sama. Na tapu e gawa. Audio. Ya man, ala sa yego. Ai go sa sa ne fo gawa. Ya me bara man se fije ta kya pe auditu. E mam safe bali wa audio. So se fala de sama ya arki. Isabe mi akona mi abede na bigimang de takiwinsi komite atole amindi. Abia sandi ye ya bifu réfléchir mi awamang. Emi wansa me gos do arki da mi woko ni tapu. Le taigi kim ye wansa nga mantaki. Takia na ibibia ni koloku we mi na ibo kwa nga mandi na ibibia ni koloku. Mina idu saka ini nga mandi na ibibia ni koloku bika ini wansa madija go tapu ya to. Abien koloku and fui mu kong ang wadenki pa mu woko to ikoloku mu jape. If ina bibia ni koloku to ina bibia ni next say do brother. Bika koloku to ni na basi say me kede gasa ma fube wasi kinski. Afala sa mu gobun say me kede sama igwa kerki afu de mulibi mu gobun dus ala de senya pa koloku ase gidi eshi ato a koloku te ogwa peste de sama fiote itakei. Me kala sa fi wakabungi a koloku de minsi giape. Dus met takia mataki wa don taki mai taki sabi so le shi taki ainya sandiwe taki we misi ena wa misi ya pe me na mgawa me sabi me yale mabi isabi ma aya go tapoto me corrige o se fi na takia de sama je arkitu mutaki ma pe taki so ma sa no kanya la so mambo ataki kanya mandai bibi tu ma efina ko ku fai wanyu ko makanti fuoko bikami na ko kwa ga ifitenda kim na bibia ni koloku wa poite kate ta kana bibia ni gadu man noita maute ta kana bibia ni loki seme kama go baya loto seme ke go bai de pikisa ye kabu apu die bibia ni koloku ta ke no kanem ka wini wa modi weso la ga ye bibi ta ka sa fi sa go bu of sa de aso ta ke myogo wo kwa ga ma pa maka yo ni fungwa ta puto ai koloku ye bibia ni sama dia so di numa dua sanida na koloku bala e fina koloku to ya bi fugo so kwen fa piki so mu ha shutena tapu mai fi tegin takina koloku brami na idu saka nga no ma ya tenta kana bi bi koloku isap saide on that mi woko di mo dutok au peki de taki wa mandi na koloku to we kaya wa peki mang des dato taki ya bi gede ya bi fu bi ni bala and if you sit taki no mbe bota mi koloku mana igo go su kwen Miami. Amaye chano. Amaye yo. Yeah. On va bala. Ya ma cool blood. Ya ma moi poser une question parce que mi esa itaki moi. Bika te ota kwa sanda on fusta osefi. Fayu e definir koloku, sana koloku giyu. Loko. Gimi. Me tegi mo me jabi koloku. So, isa sa me ke betak me abi koloku. Me biga pikinting. O me mande aso di me na de bego kontok ti de na de teme denki de mame ta kisa so amayon. Amado ayalidim do saide. Omdat me abi wata koloku amanabi koloku na pe, ne me ka mafika baka manabi ogede. Manabi koloku fulibi do nga do na de di ulibia. So me tagi wata sa ni teme go skwa wo kotok. Kanyo de timang. Mai de tinam mape ne de manteke kande mi anga ite wata mang. Me abi koloku saya me ke me koloku omdat mi assiste in famille de descendre de ma chamito me abi koloku fumbe abi deng afesi fu développer deng fu tidena de mi gos da pedim taki chaka bay taki ya ma na le fu a expérience ya abi afika pa pote en pratique no fu shi ça aide tout awan koloku ente so se fitio wakago begi wa umang bika buskone sa balobi sa fu madame giwa toli nyare taka o mensa ba bebe gya o mape ma ayu ashwasi bale abi koloku anai mo futa kishuti so bika o mai no ma kishe so ma asha yu isabito yambari kataki na ako si diwego na o ma nela bika sa taka no manyaming ano malibi fa ko shape mayabi wa moyen fu bayeng ikabai mo isangentu ashwasi yu ma nataka sa ma materialistis amdata sa ma istaki no yabi koloku fu kwa desa yape akoloku uma de aso na imeke piking dawa de aso imeke changating apo imeke wankodo au mape abi koloku di meke ting and a moment di meke wankodo ya abi koloku brada isi o mesama de aso di nabi panga mali bimo ba de yonku
Ma ya biso wa ya so ite ade bigi mai mange pa jalibi abia koloko fe mange pa libido na yuna pe. Ishi ye jawan konde ala de tawa usu kusumu. Madu fika atapu ana wisi abi ma ya bia koloko takidie meke a fondation fa usu halengo mo hei hipotika de tule isto atapu de tawa mpoti wankodo. Ishi ya bia koloko fi kwanga de kita ke luku no so. Okay, de wanta yi fameshi koloko no. No telegi moi que destiné, de être manqué destiné, de y la chance, tu vois, des autres modèles ça y a péto. Mais Kentucky, mais bien une colloquie, de vous sta au CFI. Bika, des gens ça y kaya, na sélection naturelle, à Wantaki, et quoi qu'on tape que faïde. À ça y a peine ne boycott au mesama, et vous ne avantage au mesama. À m'a dit quoi qu'on tape ou etman, abifu quand sous le bina gon tape à moyo. Et puis, quand on baka selon des critères fondaments, da idja on sautu pina kaba. Il faut ça, da mape, ou kotaki abiko lokumo selon la sélection naturelle. Pays meke, surtout samayu, surtout famille kwa ini, et puis bigi langa, ofi kwa gonta panga shiki. Il faut ça, ça mwanta kito. Mi betaki na abigi nutaki, ana onda ala sama idu wansane fu hi gonta poden, da wantaki, asan debun. De kia wanga awotu koloku. Metaki abo fa abun metaki gimi ma wansan hande kai kolokuto na teidu wansani to te kabadwen a résultat di ofende ni ende sama e juger taki abi koloku ou pas avant taki na wan résultat de sama e juger e fa le ki de taki ma koloku e fa no le ken de taki ma abi ogede il faut stand na asandi du sama e juger na résultat. Il faut savoir taki. Mais arki. Les temps qui a destiny na te dede ofu kan te kabado hani e wotake o amane destiny be jape. Jamiti kaba. Ma fosi ahamiti na wasma apota yi sai destiny. Te ko wasan fudu na wasma no matai ta kasanya aso de ya e ya wambusanya du bika au leki na chal leki fo shay take okay wambusani bedu bika leki il faut stand na wan résultat de sama e juger. Mais kem taknya bibe ende sanya pe. Descends à Itakia, descends à Itakia. Igosuku au code mantekei. Na choix imeke. Taki, ok, il est lisson wansani. Il va mwaka so wampashi. Meke cha igo pu na ape. Na pashi di waka meke igo do na ape. Nda weka yen koloku. Inkifa Itakia asanfa umaya aso. Ilanga, igosuku au mandilo bilanga mang. Au leki. Ika Itakia leki ito. Mana sélection naturelle. Na aksi na ilanga. Ananga iwani ilanga. Na soi kwa go tapu na dila ngame ke finya ma pikiri takia mekele takia loki na ape e fi be satu ibe go sko ma ape abe wani ibo takia ma abe ogede bika satu afenya o mande ibu sa wan takito akolo kunna ide pon fi you na wan résultat des ma juger fosi fenya somto japo itakia asande do funa bo aiwa wa ufika la kolokuta loko me okoti mbe bakala ti me ofika o meke ogi to digo do isabi mya wa mama asabi mya na koni man mami denki fini. En angasam shi pasa anya ting, angasam ye shi anya ting yu de azo, meke mi kofu stambo pade sambika de taki konya gya gadi. Isabi to. En mi temi etaki bo pade sa taki mi sukufu koni mo alamang. Mame pube fu ukenyi denki bika disi na ina problem fu ba kama kaba. A moment sa de taki chewa san kwa fisi nya tawa konya wa korishe da ito wa deba. Ma efu aso ne me ko ma wa taki fault. Non ma aliki ne da ito wa deba. Ba isa fa woko ale check vai beta ka toli fu de buku. Atu ko anu fo se kwa ya on twekeleng u ba kama ai ni buku ski fi sani ma tro ski fi akomoto fu wetman. Adi de ma pe monte ke dia ngasa de me ke siti na de ski fi o me buku de leli de sa na alphabet. A fufu de fufu de de fufu. De kota ki e fi luku buntok. Ana fufu de ma gili fu leli. Asan sa iti tanga fufu. De ma gili fu leli bika de staki you now champ ai ni on twekeling. E va sta luku ase afaso e meke boto ne meke boto godoite. Afaso e meke pali boto ne meke pali boto ete. Ma trans de man staki no a pali boto de meke ya po iguaze anyin. Ne meke de ma abal aze fu Europa komiti una Afrika chayu kishi fu sa fu go pocha wa hita pesi de staki afufu die kai to na koni de mai develope. Asani die kai koni
dia bien que koni di gansa ma fu bien que koni ni si ma développer mais que se deko ki que ça fu we apiste you be de naf di ma fu be de nafika you be développer de koni fu e den kita ki de ma be o commence te wan agoni bi kasa me que de ma ki shom da de ma sta ke agoni fu den wed ma tanga moy ki a lansi nga body we hali e sabi dus an taki wan me ko an deba ma shis no an so wan santaki dai ko na se fu koloko tok bala aguwi de gasa mafube wasi fo ba kiski to na koloko de besu ku fute yo wakago duwa sa fa mo komoto bun arisi utadieta ki atru ma efina koloko bala visi di yo begin talk akaba fina o komoto bun and wasani wategi metaketo waleisi efu mimu go woko wa man ma mestaki ala sanjai woko ala sanjai du mesluk anai komoto bun sa samiodu no te amata ke isa ki pasa ya bifu woko ngako ni fumi dika luku tem duso ay komoto pikinzo dus waka ni baka dai luku dawe gwanga fesma noit me ote amata ki sanki noit me wo kwa ma efum tegi ne was jara mi to mi gwe dika wauge janga koloku agwa jabi koloku to abi fu waka nga wang jabi ogede muteke koni okay, ma efala utuma eshu se fike tukoni bang noiti ba kama igwanga fesi non mais faut ça ça va taki makik poser wala c'est question chigo ma fara taki okay iwani abimoni okay iwani gudu malochi wande ya kana kwashita kiwani woko eventa kilo ina kolo kufene woko malochi ya woko ba ausu yeshido hide gispato de kale jani ko pegi fade kay eventa kina kolo kufanga bishina pe est-ce que na kolo ku ina be fona diago opogo suku go tota kolo ku fiu bi kale faye yo pogo suku en kale kolo ku na ki fede na itakanga yana we meu pikia pisia so isabi meu tayi kiye ana woko imekesa makugudu no mala wa fa mo takina gudu aliki na kana na utiliser bu na gudu ma fene moni abimoni en fait abimoni kale ta pa facture ça na pema ya go suku woko ma eventa kina kolo ko fait so da meu tagi mina eu woko fu pai facture awang pai facture awang afi mu continue godo fu jampotia do fu de koti strom ma mina eu woko fu pai facture awang mi woko fu tama fu mino woko gi wan basimo bika afeta kite feni wan fasto ko ye polo take ye no mi de fum tog no na ma die woko ape gudu so da meu tagi apisi di kotaki yo gitola osu gispantoli si no atoli a despas pa ondata toli asama igen omdat me fentaki isa sa me ke metaki so omdat me mina juge no asama e tenga doite omdat kwanga fesi tok bala e fu abezo taki uben wo ko fu gudo tok de sama fu no bio de so mo ka de futi de dus a inex sandi di me tagi e mbel wama to me li so ambuko fesa sama taki ana wo ko me ke kwanga fesi ai koni diabi e fiabi wa koni tok bala inom longo dai bigi pochado e meu duso tama o teke hanja tama o teke dai obuse taki afufu ko nyama afufu e koni amanja nga denta ki e fiabi abia koni inobe o kos do ape gitoli ibi o developing suku investisseur de sama fu investir koni fi plus a kleine langa gide maja na fi langa gide maja na sonde wa pisi pampela sonde sande ato ifaya anada timiti de ga sama fu dus bus kone sama me fenta ki wa don mas sabi na stage lobby stage to lang au sefi we bari kata ki sama ai ko taka mai pe ko ni mame ka wai ko mote ai da ala bumbu toli fama wai go anse iso me sama jagria no fusa na ofanya libani we fenta ka mai law amana ilaw ama wa awan fiction ama bia ma bi wa koni ama koni so fale taki ikapocha man a Einstein baka en if ma pe de feni wan kans fu jawan pe fu de ma pe fa feni investisseur fu tia ko ni fe kwa fe sitok bala ali ba nya be o de somo ma a fasif taki to do wan bo pa de pisi we fight to se fian atake me kama ya wai ko teatro ne me ke ti de na de shiwes do na famuta ya sabonye lampe si sitama janga pikibinya na ma egitoli beta kaspantoli mana spantoli amda tuna aliki usefi yes biarki bigiwa wanta yi sanfu stasa ayi toli fi ya no da kuna se fumba kana debatu de wan faita ka agi hanya asan saweta ki abi positive ani kanya akabi negative so abi positive so kaleliwa handi ya sabi kaleliwa handi ya sabi ma gimi asan saweta ki hansa we kai kolokwa mi safa me kayen metakina shwa ingevaita kiso naita kai amanja do iteto samate na ido na chayudo te opo mekia shwa takiso me kodwa sanya da aloki kanyabu no da utakena na samate ndo mana shwa we meke na te opo mekia shwa takio poko do hanya if yo pu be so wansani
if you make sure that you go to Antolinga waswama da wasan kengi da cha kengi positif da we kayen koloko fa kengi negatif kayen ogede mi aso mi jenke na shwa we meke te so ngadi ya meke shwa de na sesa nye dai do ite fa ye meke shwa akapuibung akapuogi. Okay, mbala na safi ba fingo la simo fa isa weta kia so na ho. Ya no fingo last toli da no tai, sabi? Alo bia toli. Ala descendi esse so to na esse já bigou a sensting. Wagi plain de wesi do anye gua guyan gua sana o mepesi a sensting. Pi se fa de ma me que uma plain to brada. Quando te de que a de noite biota que tá que gosto do no plain ni. Pis fade ma me com wagi to brada. Noite biota que eu go me com wagi. Dus de que de esse ato kodi to brada. Ufo sa de esse aso. Buku de ma bes ki fa na so bede. Te de ma bes ki veda de beloloen. Ne me ka holi mo langa tubika. Ama me ja itapu kona wanto. Sanya po igual minha pessoa umar. Dus meu tege tuan lá sa sanido Osaka. Mimi sabi de ganda fumi aladen, de gamma fumi aladen, bebe sido gitolaraden. Ti na de fumbe kai de wisma begin to. Bum fu sambe be osabi, nda you nom go te ka polipisi, mu te ka bum pisi. Ma a moment sa de sotaki, wala sa samio taki kanya be janya pisi sa wetaki, ma meu tege wa sanye bala. Umu stoppe kai de gansa ma fu wisimang. Omdat na pe akoni begin, o me poite ju kwa fansi aussi de bon. Of de na karatiki. Ma ala jabi de kati. Isabi to, e fi sapta kya sa mga wisito, inom go do next time, fikay dati na nga gado toli. E fi sapta kya idogya nga sa mato, fikay nga gado toli, may fabi wang koni fuso ifi mugwa nga fesito bala, sonde fu dogya nga sa matekeng. Ala sa madie siya so abien bunga abi ogitu. Ala o disido ya etaki, yu disido api atama api etaki, mi jetaki ya wabi, ini wafu abi wapi kiso wisha yu. Nena taku den kiduwe kisi, te wati bong. Ma adina so takita mai halien kwado se dai go duta sa ni nemi ke taki ateke poti de fechede. Dus mi last to sani mi otai gufu anitia so da mi Osaka bika abi son sama jugu arka na ufustang da otaka ma pe takipi we want takipi mato awamandis don kaba. Want takipi mato adis awamandis sawani ma wama ye so en fechala yuwa ai komu ai ya mideato awamadina next. Isa sa meu tagi, dus undi de ato bala, o mundo kwa wedma, isa sa me ke o kokoni wet post na bo pasa yam da tu jaini ta na si di wedma di develop den sefi. Ma me ko dai gwa guyan. Atla pe ogen ka ba. Isa bito, me ke o dai gwa guyan baka, o fu dai gwa sanang. Bika te metakif guyan metakif sanang tu. Me ke o dai gwa nda nyo bigi bo kwa nga bo pada sa madis takina ifu stato. Nataki mu fika akonde da igwe wo kwa de sama jabia sefi fichon ke yu de ostaki teo beko empire to de ostaki alibi ogwa afesi antutaki ukoya so ti de na de we su kwa libi se me ke ukoya so we su kwa libi that a on twekaling jube mfenya yu konde to a beja tu babi fukoya de sto ukoya so to wan sko wide ne me ke teo da igwa da ngali yana anatobi mai mugwa wa koni ika komote ay no gwanga no bagage masay gwanga ya nye de ni to dati important de ko si ja ni bagage ni to nala da chete asay gwa nya nga ide ni adati ostaki adacho poti ya ni wa oswinya dacho meke ya bita osu fuyu adacho meke inafu go skua wo ko ambasi isabi wa manje sku wo ko basi to me respecting wa manje wo ko fien safe to me respecting bika ya bi one distance entre wa basi and wa salarié di no cho ja safe. Ma asama dishe meke moite tok brada. Sabi mi mama mi tegi king. Mi abi mi koni. Sami wo kwa nga mi fu mi wang. Ma te wan sama kwa mi fu aksim fa mu duwa sa to mi jeng omna mi staki mi no ma wo kwa nga la de koni fu mi. En ape mi koni do na ape mi so yen. Dus umbos koni sama. Meke o fu sta o safe. Meke o fege cha debat. Depo ite te isi de TV de debato. Yam meke krap de waka kumoto na a plato na ape to. De benye de kona wam data se ape de kai politik ma unto benye de kona wa cho bigi kistobi aktobi komoto na plato na ape da ego do tena start do bigi fetu we ju se fi na ku se ja ko chu se ja ho we asandi we teke to we se fi bulu to adachu mu fika bikai muluku Europe na ifechanga de se fi mo de man bodu kona wa de man to wa union ma sa ma donga o se fi golu kwali bafu ai sumwe ka de iftide umu fusta takito eme ka uso sumu mo hei bikate kengi to se fiteo guanda tok teo chewan sankung tenya system brada dayo pikin baka dus gata yu fuye ma Quando sudah. yes Okay, mo so mo taki ade se taki ai miswa de kai
Kengi denki we kengi denki aussi dans te comment last year ça va pas la marque on met une conclusion ça va moi tiens comme je vous comme émission c'est ça fa mata wa de tela taki ya bala ko ngota programme wata liba ka fu poti ya fu go makadi anga aussi fi ani sawe cha communication ya wa kengi denki sama san mo sama la wi na kengi denki bonsoir à allô bonsoir Bonsoir. Yemi? taki tangi Tapo, l'espèga wanga pikwa. tapo Non, en fait, Tabo, il dit belle quoi. Mais à Fousta, là, descend, ça attaque, mais. De là, si j'en ai attaqué un Fousta, et. Mais ça me fait coloco. Mais à Fousta, ça a besoin d'attaquer, en fait, parce que. Moi, personnellement, je dis, à Vifoubat, mina ibi coloco. Bika. Mais juste par rapport à ma histoire, faut me wati koloko, faut me ngwanga feshi, comme on dit. Enfin, à thème na fou, ngwanga feshi, fou na ngwanga feshi. Même venez tak fan de ami ngwanga feshi. Donc, mais ça vie qui t'a ça moi, mami ngwanga feshi. Na juste un petit témoignage ndo meke yemi. Juste un petit témoignage ndo meke. En 2014, nemi fait mi bac. Dim fait mi bac toi, nemi go à fac de médecine. Nemi meke à première année de médecine. L'une des fois passe à mi examen fa première année de médecine n'est takimine adena liste da fumbe lukuto da mbe stop takimia gouache comme bika mi passe en yali étudier dingo go passe à examen mi am passe à mi examen et fumbe shido sambe takimia bio gede tu vois mi a continuer mu daton takimia bio gede sama wishimi ma dide du swanga mi sama pour mine na liste na takesa sama pour mine na liste kané da sambe budget à plateforme. Bikafoshi à l'université pour Guyane BD, anti-Guyane. Du coup, il fallait faire l'inscription. Bon, on veut. Ou bien, mettre l'inscription via plateforme à Guadeloupe et t'es d'inscription au compte. Voilà. Jingo, faut passer à l'examen. Mais on passe à l'examen. Mais raté année. Ça me taki. Mais bien, choix soit mieux à Guadeloupe, soit mieux quoi métropole. Pour continuer la première année, passer la première année de médecine. Nemi Luku Tchakaba, Nemi Taki. Guadeloupe mi asabi no asamanda métropole ya mi abi mi famille même si mi wangwa pe mi famille de bika wa choix mi teketu du quoi ça en faut bardia itaki aini libi na choix meke en fait mi gimi koloku na exister na des choix di meke et conditionné libi ne dimi taki me quoi métropole ya ne mi luku pela des familles pour mi de fay ja payer en famille mami luku taki payer tant pour mi kona payer autant mi abi o mangwanga feshi awansan di mi luku mi abi famille na Paris mi luku taki fungwa Paris mi na uma kwanga feshi ne mi gona wa konde pe mi luku taki di mi gona université na pe mi abi a possibilité fumo le la sanfu mi bon mi gona wa konde pe jukasa ma ade na mokisa na mokisa anga jukasa ma mi sa taki fu mi jaini de jukasa ma son sandea mi en fait mi perdre mi CFI son sandea mi luku fu go duden di mi no magdu fumo le lashko fu mi ke famille wani Nemi gona wan petit ville pardon. Pem staki mi mo male lâche ko fumi. A on me sama critiquer mtaki ouais. Mais ta on a wan ville perdue na métropole. Mais voilà. Ne asan di me a histoire fâche ko fumbaka. Jindo métropole ya sotu. Nemi gona wan licence de biologie. Nemi redoubler dimigo. Encore une fois fumbe shidon taki mi na koloku. Est-ce que mbe continuer? Ne dimi redoubler ne mtaki que mi continue go ne mi inscrit baka ne mi fin de mi licence non y a déjà deuxième année de master en plus un master dimi wa meke dimi inscrit de noter que mi soi-disant mi note basse to mi alors que j'ai 18 de moyenne avec 18 de moyenne on te prend pas l'état qui note saka et fumbe luku na koloku dambe ta ki no mi inscrit na wanta master ne mi inscrit na wanta master dimi inscrit na ta master de mbe mfende wa alternance mais ça a plus de 150 candidatures. Vous avez ça qui vous avez abat comment dans la pêche au ma fin de sanya. Ma fombe luku na santa ki koloko ye pimi. Est-ce que mbogo? Mais abi ogomo. Nemi go saka en rita master ne de tekena ta master na pe. Ata ya limbeja première année de master. Mi saka candidature na konde ya temi weli. Na yali aso j'ai plus de 500 demandes de candidature fala des masters d'imbe wanigo. Na yali aso ne mi fende wan stage fumu kaba meki a master fumi. Da mi akolo kusandide taki na pe perso mi na bide bika na choye meki a ni libi. En plus si mu bo ko tanga fi fende isani. Ata yali 2019 go do 2020.
na 4 heures minimum les chibi parce que premier temps m'a fait je crois premier temps à la matin me teke train 1 heure de train pour qu'on a premier guachko à nous ande mais pas ça plus de 4 heures à une transport en commun dans ça des wanta ka kologu que fa décider à so dino fenga master pour nous dino ebo ko du mwani do ala sama ko bali mi abi koloku na koloku jape yo juge résultat for you aneti me opala mfuto sopu me de nyami na koloku ana dimi pocha ni mele takini wani do awan page ni wani do an bon ko ni milibi ne me opala matin na 4 heures du matin go teke trana 5 heures du matin me ko do au minuit mi mu washi nyang di dombaka 1 heure de mat 5 heures du matin mu goyebaka na koloku de na ape non min na ibi ben koloku ndea ouais c'est juste un aime de réagir donc après faut descendre machido lukuta ki koloku jogo isago washa oui nataki ango washa oui fa bi koloku mayam shido identita ki shido ni allocation da yoko afende wansani allocation da de jo coaching yo taki ba ko si ma lobby de weti mangia moni sa yo coaching wande ina mo do weli ku itu ouais non ingo su ko sa ku donga moni de sa investiring be fi de shido ba gala nga perike do go se na bia wija de wa mpochina e pour photo potina Instagram mais de nyanga ye sérieusement non franchement attaquer pour mêler koloku allez genre c'est du megwashko to c'est du megwashko mi aini par exemple maths na so 5 mi kishi mamitaki minaifika ne mi go make one back s de wani empêcher pour make back s mitaki me make mi back s bikana s mi wani make ne mi compenser nga SVT bika mi be forte na SVT non na piki bali mi bali parce que ça n'est fou m'aider ne mi compenser nga SVT nga physique parce que mi forte na une matière na te du coup ça on faut que le coup de ai mu make you bon choix et puis be lukuta ki mi a forte na maths mi a forte na mais ça biso anglais par exemple non mais mais mbe ufikato mais en fait gonashko par exemple fichitaki il nul na maths pocha à la konifina SVT pocha la konifina physique chimie pocha na wanta matière di omeke you compenser à notre format na ape et a o memejo metakinga de tembi takinga de wishin me mangwashiko isabe umesanju ka samadunga ami famille takinga mangwashiko mo mami mi fende takimi no mark de alibi di melibi ami wani gwanga peshi mi wanya bon san funse mi wani sama taki gimi bikami mi alobi sama itaki gimi ne meke me opola matin à 5 heures du mat et teke mi train teke métro plus de 6 heures mais pas ça ni transport en commun d'adimi au fin de mi master yoko ou au premier entreprise de yoko taki oui ameju ya bikoloko ya sabi di mfutu be so pour di mede be nyami di meye lebi ala de sabi tu vois pour moi retenga de ça na peshi do wacha location go bai sani da ofende da we wishi de ta sama taki c'est parce que ça m'a bikoloko mi mais ya nge non location je ne vais pas attaquer moi lobby ça va chez quoi gata qui va te manager yo taki pasa wambuneti bye o langa to lina sanya so ma da bika ayo se figwe bika o mesa ba mo matekela ouais non ma par rapport na hanfa koloka me pocho un point indirect asansa me jeta kia dona hanya be expliquer yo so ya so bon bele chon beaucoup fanya pe abi bon ça y beaucoup ine tout wala bele ici mais bon décemment toman décemment est jugé à résultat na c'est ça me takibaka ma kanja ou abisma ti yo weli mana fo fusta aussi décemment est jugé à résultat na résultat de Olivier takwa busani taki il y a une part de chance à nya libi fiyo ma akolo ko fi mu totoy mi fait taka ça va m'appeler busani mi fait taka ça mais en tout cas mais que tout taki mais que demain so yo a chance taki OK bika pe oshi do ya flexi nko me matériel iba mais que so mi a chance il s'appelle so mi a chance à nia so mi il s'appelle akolo ko fond de pe oshi do ça mais que me ça il s'appelle mi de fond akolo ko me na
awani fugado temta ki awani fugado na digado gimi a 15 wakiti kemta c'est la sélection naturelle le temta ki digado gimi a 15 mi o pop mate mi abia ka kiti na sélection naturelle do to wati ki akolo ko kim kaba waka kana lazima abia akolo na lazima fanya kisha sélection naturelle fu poi waka bawo ko na sélection naturelle ma asande we kai kolo kuto ne me ko expliquer da ko chato lina ba la gaina mo desama est jugé à résultat non terma ko ya ushida hanfi na de hanja cha ja jugé a process alter des faits alors que process n'est pas important faille du ma pas de sanya so desama te de chemba pete ife mai long na résultat de jela kemba pega mai lai bala mai daie demba pebe gona entraînement la dei et mujanya ale kai sai pi neige kai mam jaini foi fi ulanga ino dei ni na sama na intéressé wan sabi o mai ulanga be pasanya neige ni alors que c'est le plus important na hande mu wan sabi na mang taki fama be do sande kona sanya no ala sama na résultat de intéressé na résultat de jela o ma kolo kuman amanga o mai pema wo ko ba masa pebal jama be train no sama na intéressé na train fama sama be du awoko fama na a processus ala sama fait alors que a processus na musu kufu sabi ala sama na résultat de juger chabung akoloku chabung na ugede ma a processus na musu kufu sabi mwanza fa flex fama baya sanya so bikasaide mi wan abi moni fu mpo baya sande mwane to na san film ko lukuta kya moingi mi amoitu ma mwanza fa ido mbayen isabito man alta tim sukufu shigomo fa we mo sa ya wan so you mina hande mon takwa mshido mu sukufu shigomo fa we sukufu aliki dipi mo nkisa metaki mi amgi odda stop na odingi suku sa wanta kya sa wan sabita kya sa wanta kya odide sa sande da odide baka isabito sukufu fo seli fustan ibi ubi action fu me denkito bikanta kimya man di lobi denki mi abi di fuse ay me deyni mi sukufu denki wan san di fo fuse di e fo sele di fuse sumi il fustan wanta mi sukufu denki fa mo kisa mi sabi mi sukufu leli mi wan sabi mi wani sabi mo ke sa mi fustan po sabi mi na to bi mi atombe nya facilité taki okay mi po denki nga di fuse mi ko nga fuse na mo taki ala sa mi dom facilité mi no moi mo tanga to moi mo tanga mi pefi gim wan chero to flexi pefi gim wan chero lelim fanka me kya chero wan te gim ya chero to isa na idu ay boko mi volonté fugo su kwa chero de no ape bonsoir ça va quelle radio bonsoir Atapu Allo ça va quelle radio ça va qui paye le coup mais paye le coup ça va qui pas ay man walikum no sala to ne sande sama ita kijala sama abi koloku Thiago aliki sai bon Thiago non na sande ita ke onat me aliki takide na ita ki gona abu se gado gala sama koloko ina ma be akoloko ngala sami to Thiago tu as développé ça ou ça wanta ki because on volit mission lui c'est quoi Thiago développer ça wanta me meta kida asande asama takide asama dos ameko fo tu gadu gala sama wa koloko ina libe ina ma bi koloko ngala sami e fi na kitanga ne gadu gia koloko egwe mo fa we isabi okay dos ananga ala sanyo agwe mal gonke fa iwani ya bi na kitanga fu godo okay mbala la fashina ko style bon o bi mbala taki utaki te ke bigo o holena koloko fu chando because no because me kya ko bika kuna san fasho baka ayo kuna san fasho bika wa motikala ya po isabidu alasani mafie pe assistenya handi ya poidu dan no icha usuku do handi poidu ana onda tabale dai te pe bali ne da ya sa pe bal kanya sa aloi sabilong diolo ya gudon keta madama e force le nya bali namo na te mi ka shwa fu kuna san di adomen di kaya ngayu okay na kina aya to bifao ko fikana ko sala ko kigiu kifaita ki ko koloku na ifanya kana ko kigiu est-ce que yeshika de bouche connaissama de ipotela santa kina koloku na meki wa yona festile non akoloku sa me olanga mo chato ko pembo wanchanya ko da fusta usevi fahamu ko nga festibika bonsoir Atapu Faigo Atapu bonsoir wa holi tu michel pas quand tu sais figu est-ce que non de toute façon on a faut inquiéter il y a juste un petit témoignage mais rendu c'est fait à mamungwa ou comme dans takila en fait mi rebondir sur asani fa koloku bikami mikata gitaki mi wa koloku man bikami ogi un témoignage taki il y a quelques années mbego postulé fusuko kombe gonya à boîte
et que le tchèque mbego suku oko fu meke fu remplacer nena woko dimgo suku mbigi woko da dimgo msho mes collègues mes sama jape 6 ans 7 ans de n'ont jamais signé CDI migo akon mi bashu kwa mitaki amia wani na poste pourtant mi awansa ma mi bibe ni gadu mina ibonu jata igi mimi asane skre kimbika omesama de be one de be fetiga post na pe mim na be sabita ki wa moi post be de libre safe bika mi ali cheke de ko remplacer des collègues qui be de dans congé afro kwa mi ataki a mi awani mi taki ataki ma mi wani ko en fait mi akofu konta mi wani de mi formation ataki non na mi awani bakate di mi post asane ko cha o mesambika o mes collègues leti mi en fait notagi we aini seibi poite amina bia wankodoba kama ishi pe uye taki de pasa poite nya konde yaso a de pasa ba kama poite feshi mi adu next en fait a partir da mi diplôme da bi no expérience en a mi CV mi no go triche taki mi go poti senya ni mi CV di mi abedu mi CV be mbete taki mi CV de vide a passe mi ke mi formation de ta on a déjà pesa ma di bi expérience ça ma di be diplômé ishi da ifu gadwa be pocha koloku ja enimi bikami be gona ape mi be limite mi se fitaki okay na mi remplacement me meke for mi bakate for mi go mo fa nga mi te ok mais comme poser la question ma isabi tu ke faita ke apertori film ma samata ita kale do wa dibe jape de chad de be chad se fi bume da sa le kale jabe chad se bume ke jate kene kale jabe chad se be chad se fi bon du coup comme ka di kate ko da me fe ke be chad se fi bon sai de mekem daki de be chad se fi bon asama di sabi de woko isabi asama jabi experience en bakati sai de mekasani ko chai taki bakadi mi sinye mi CDI onda de fenetaki a passe mi ko sama mi pem komoto. Et c'est tout à fait normal taki ou ensemble déjà une boîte pendant 7 ans te un poste au libéré n'est na priorité anon ensemble jokon na apé kande awoko tu wiki di wiki na moda de ko proposer CDI donc ni etaki en kolo ko mi abi kamina plus mina bi ça ni plus que de plus na wetiman adati meke dimi bakadi mi CDI de attaquer pourquoi bika de CF de no ma fusta vous savez meke mi fenga poste yeah bika gadu di medinito dim gona agadu di medini dim gona apeto ne chai mi ena poti koloku ai ne awaka gona ape bika chai ni activité taki mena wansa majabi nye denke ogi de ala de sandu etaki aso c'est vrai taki a chance il y a bi popogo su bika e fumbe ja osu ne mi abe postuler mi awo kwa be committee mi osu ishi ya bi fu pousser ya bi fu go su kwen ma enya sandu etaki ato gadu di chia soto agi ala sama koloku même du beja safu même de gas ma fu de beja safu agija konya agija koloko fu de bu petit fu de komoto a safu e fu jabi abi koloko ayu aso beja katiboite dus ala sama bi piki so koloko anya après fi teke koloko ne bloqué fi ka pe na yo po meke boiti de na o shakoloko fi ishi bikai abi sama je meke moiti mo mi anga yaso ma na reisi bika anabia koloko anyen ici à l'échec des collègues fondamentaux qui débarquent de attaquer mi bika ja fusta ide me kamide te que plus me en bas kama sama ami guide de accident safe ki sama ami fu mu go postuler de feshi en de mu fene en mi abashi ko ta ki amia wani taki mi mu go na wo ko deux pour me quand wala ngatoli chatu gimi personnellement mina ko debatanga no sama bika ibi on sama bi droit fu den ki sawani mi koloko tel bika gadu poti koloku aili mi en me bi beta ki gadu poti koloku aili ibi on alibi sama après da yomu go suku fu sabi pe de fi mu go wakati doni ok c'est ça on dit que attendre fi passo bimo utaki bato utaki wa utake sama mona utaki no so ajayo fi kaba aili shonga na sa chako so par rapport à ça utaki mi bon wangi shitoli da ufikana ape mekebi action kaba taki samdu kaba ntaida kimi adwete ma mi ngata sama mbaka ngata kimi afeshi maye mana tologi stakimi abita sama mbaka juja ini son projet pe tilena dei we kai sama di wani woko angawi bikana sa na sanfa communauté de we kai sama di wani woko angawi notamment kataki ujaini wan process pe sukufu monter wa association pio kaye pile sama ainyali baini isabi kande nkefa de sampasa ya so umang collecte ko shi gide sama d'ailleurs ala bouche connaît maja alikasa nyati de e fudi sabu wan sama e fu babi ko shi jube saka so ko populaire e fu kanyo be itowe e fu kanyo be pocha inde bakini ti de mwanda yutaki
Djelabu abidja association de piki koji et Sénégal de Condé. Dewet ma abidja association qui se populaire de PHP, de piki dewet manque de CFI. Jafika abidja association, de piki de hanyape ko shinga pe sani tata hani ordinateur. Di de ma wanyamo et Sénégal de Condé de surtout association abidja franchia et de so sanyape. De sous ma moi procéder faut créer son ansani. De me quoi appeler la candidature na sama diwi abia CFI motivation. Anga se fi de guide sama foui pio kai du deso sanyape kane fanta ki collecte ko shi wisha orga sam full lever fond tu vois bika o manda yo meso sani ma we ti de we kai sama di wani fu ko kengene kenga wi fu uluku fu du so wansani e da chawan do so jenya processus de mi mfenda ka fam sa yepi bika kan mi adena se fa politique if kan na mi agudu sa ifu mbego dam bay sangala den il faut tamia mi contribution de mi shinkem sa cha kon adati mi odape mi wan kenyi go on tapu ma gimia fu da bishape de sna wa yepi de sama kaba bikana sama dina abi ko da ki atande ne do efenta ki giu awa nga feshi fu bush ne sama gimia mi contribution mais ça fois ucha bush ne sama ko nga feshi mam sata ki Muhammad na ko shofu ngien DMP awan bomdwen kanya na ode mero kwa ma abi ko shofu ya de fu kwa kien il faut stand mais de font contribution jape ou kadu ta san de du ma fatade mi ko makada wetale dati na fu des points ou de beso que créer association fu so fu ye pide sama fu ay nyali bayini wisha so wala masama dina bi moyen ke wi nga sao poi wishi na beaucoup ça ni sao poi beaucoup de aller mo ofu beaucoup de pikina utiliser wisha ko si pikina be mo asusu ala sa ne fu be to embe juti de wato mo pocha wanse dati na wan to edo sani ujaini wan ujaini entrepreneuriat de sous monter en société bika atula pe mwange ma fa ou te ke defale kan par rapport à han entrepreneur du betaki par rapport à plan entrepreneur du betaki poser une question bika de taki do yede fou ene yede ko de taki aga te taki ba kama sani nai ke fa wanyo posa ya ba kama sani nai holi go nga fashion nai go fa nga fashion ai fe so wataki so bo gwecho non on let mi shanga gisa kona to li fa réalité bika upocho en pose na han betaki kona to li fa réalité il m'a accepté la réalité atolimbe gitaki ba kama na tanga wo komang awan stéréotype mana en vérité aba kama fi begien fa fago yagi ama ofai awan stéréotype aba kama di député aba kama di président ma a stéréotype na ba kama na tanga wo komang il faut stand aingi fi begien ma fa kocha apodogi amang tanga de woko de fustan gonche matanga de woko de na wa stéréotype ngi poluta sani ma wa stéréotype on handi tout ngon pas de mensonge ini mana wa handi tout doit accepter atoli fa réalité awetman fi pochen fa dikibidon ana ma dikema fi pochen fa tiawo comme po tiawo ko na wa stéréotype mana en vérité il faut il m'a accepté des réalités fa libia aba kama fi pocha mana a un doto man fa ma du de santo de tâches di physique de senyape audai et puis pochaman awet mana futia sani abi mo fu kan su dai mo kite pocha ba kaman bika no professionnel en we libanga de modèles en taki tan wo ko te taki ma wo ko na wo ko tanga il faut stand il m'a poti ala mane place yo han fi dai luku mais on taki de senyape ma bo taki senyape kana sama sang wotaki fana communauté ko so tu meshi de voilà va décéder fu ya communauté ne en radio de na exemple te ke fu asanja sama accepte takia swade to ainye ide ni to man atanga figo kenya sanyape sai mudu pochena asanja i conforte en CV anataka apo luta sani ma ainye ide ni na asanja a place ya conforte gen CV e fi ko franchita ki so sai ko yaso na skoi wango fu feno woko fu woko gisama asma pia woko gisama to na woko inte sama fayo kutika sama ko potifu ko tia sanfi dai wonya sanfi dai asma ja wanti sani na woko woko kora kigiu to eta kya bodgo nga fe shifu bush kone sama na mona mota kenga usefu mu woko fuga usa woko nga tasama poteta sama tiwi fu mu nga fe shi ana wa question bush kone sama ala sama bien profil impotia sama ala zinke ala fawe pe balia na wa équipe moi sans dire gérer ton entreprise wa équipe gérer na wa équipe manager impoti ala sama na PSG corresponding e façon dire d'opinion ba kama au fond bush kone sama abia ide fu tien impotia mana ape
Mais un pocha bouche connaisse ma foutien parce que ibala if kanya bouche connaisse ma iwa mpocha na pena mona mofati ta ma bika wet mai pina wi asan pina udai ama fatanga wo kuma mande ma fita kena tanga wo kuma fudi kibidon ne na ambidon bo zaifia be kema dikibidon il faut ça ya pina man de si ma pocha mana a PHP correspondant man na to libe gifa bala nga famille sanya wa professionnel if mianga edu ensemble flex if mianga ya bala of mianga ya mati dana match fashion woko e flexi ingoteka mona sanga yo funile ngoteka sananda ya ba mana ulige itumishi da dide ngoteka monye te bikami matenga with my work my pay ya se fon mi pay you e man to lu fu mjanda ele fanga fu ya pay wakti kaba bikana nyama exige fi fustan wa professionnel nga son sandea do abo mo gan problème bakana pisha pe mo kon wa sabi saisir opportunité ou no sabi saisir opportunité enke fama bel ko ya to lisa kai asanfu a chaque frontière so mais ça m'a rien on met ça m'a renseigné bakasanya mais je suis ça mais je kiffe ça na pe voilà océan lover nga deta sama wade afu mais que jakatanga kolanga usefi fu tide kanya na igwa nyu yeshimo ke famu gona uko watade bakara ke wala osuzo o abifu kishwa ki blocage ou bloquer obika adesa ya weta ke tide take o skugo nga fisha nyu zema kana fu ça usefi là on va fu ça usefi ma on va fu ça usefi ko fu ça usefi on va fu ça usefi na watade na ukumba kana tika de tide até faut passer du mal qui faut jouer nous attasa et tu as un balcon quand même il y a à proximité et mais que à professionnel bikama ya bush connaît ça ma da ma tolera handi miodu ami d'accord nga ya tane take matenga watasa mai woko wanasema lisa kasa handi yedu adira kama puya woko no icha idwen ma bia bibi taki mi bat na puya woko bia adu ya mudwen il faut ça deux alors que handi wedu ya so na one positif qui mianga yu mais que faut moni mais que fi moni de choja woko taputo man uma woko taki a woko de choja a sopita fa if choja PHP mu limike famille we libi wa hande wa po négligent na se bulu wa famille mana woko de il man respecte a woko fa sama exactement bas me giwa kongi wa toli simple il faut we promote ça ya so promote quoi na konde mai desinya pa ko taki promote gimi promote gimi no wa odine mona iki de ma wansa sema ngada sama de itaki fu da machine bu we fade kai promote gimi na teme if una vu mi ofika ina itaki o na de wa wilu tu de ma fine se fi gulu se ne fade kai no se ne sa fi de go fade kai goska ero na yo shi wansa iji ma san de taki ala te ti fu de taki about de fade kai so ala le speki go no apiki le speki de magi mo anya sa vida mais me poser la question taki est-ce que oui c'est faut bouche connaître ça ma tout taki ba kama ma taki faut bouche connaître ça faut ngwa feshi na tasa mu tiwi faut a évolution mo kwa ni winye faut na aussi mu ti osefi mais me poser la question la question peut donner puis qui ataki mais sin kita kina en vérité générale taka sama moti una monamo ma a tendance diwe guider sama na taki ufana udusema fuchi una monamo bika wise fina ichi osefi tenga no ubum awanta kwa poi awanta ki changa no unaidwe mbum en assiste a peu suta boto ide fuego pewere ya wage kwanda utangole ngala chese wafita ki umbeni kumutana na pashide ite mano wole igo na moda webega dufa takfa kwanda asai mo pina anda na ale ni wele igo langa na mo ambendi fustan ma upoiti la sani wa ilbenga complexe mo upoiti la sani la sani capable fudu ma anatakenda ka ba concrétiser il faut tant fam me ki appelle la OK we su kumom fa association nga de sanya pe ana wamtaki ya chakaba umma concrétiser c'est ne wetaki bien flexi ya wambo yo suno voilà et la foshi ston kaba apisho ndina la foshi to taki tout ça ni taki da duo shido ya bia taki ayo na kwambia da na so gispanto li fa wodunga sa wandu fa wande da wel kutasma ta ifeda wedeng sama nayo kandina da kolokufu do hanja maidu nan matake kolokwe bostan kandina da ashikin fu do hanja maidu kandina da koni de fu do hanja maidu ma sai poidu ipoidu ta santo man la sama bo sanja poidu na sande na mona moy mudu kande ya gudu ke mape ma abi gudu dim gudu do en tout cas pegi se fi moyen fu gudu do il faut stan da woda kuna handi be takibaka umaya mutaki umaya bikati ya mshuda mutaki fu menga litama ujaini wan system pe monter en société we selisani wabi sandi we seli apodon kwaka tu vois we seli en gros wabi point de vente
da abisa ma disa bisa zero opportunité nga sama ja sabi matide mais proposer sama opportunité la ma ja alikia takifa abisa ma di wani ja intéressé par asanya pe des te mi numéro da des contacts mi à privé faut côté renseignement ouais je ça m'a dit ouais c'est les bouches connaissent ouais c'est les bouches connaissent ma sani abisa da il faut ça ma wan selisani ou ka ou me ka démarche gona sama fa me ka démarche quoi oui da sama pe ka approvisionner a inisa eseli a bien commission côté qu'il y a un pourcentage à l'éting faille c'est les gars marquia il va devenir que c'est les sangues des gars marquia au miso sani tu vois ma ça m'a intéressé là des quelques numéros de même des oui échanger oui discuter le coup ça m'a dit une saison opportunité mais quand même taquer na mon bouche connaît ça ma wasabi saison opportunité vous avez téléphone derrière so de manière tatiner ma aleki décasser les téléphones tout à manière de wani faut pour taquer OK oui somme du commerce il faut pour yogo ou wani so un financement bi kan wan so un projet ya mucho de baba taquer aí que quoi faire chez boutique Apple et puis chez boutique SFR deuxième personne ma bi den ke CFI na sama bi den ke ala descendre aussi na konde ya toman. Ok, il y a moins compliqué parce que à ça il y a une concurrence, il m'a fallu gagner la gagner un peu en développement. Non, mais sans dire qu'à copier à Tchagwe nanda. Il y a mon kanga d'être qui Dieu quoi franchir quoi au payaso, des semaines où je la ficha ko shigiden. À cause Tchagwe mana to. Ok, il faut mettre comme un cadeau. Il denga sama. En busani, mimang te cha koni gona konya to man, te cha koni gile sama to man. Mais si kita ki sa de semaines pour mo gambu na gonta puya. Taki kwa ro pa na ishi wan koni, chago giden pe ukagwanga feshi. Mimi aigwangu mi dai o mai tai da que habia na igana dentro da que habia consegui a associação federal aqui me que uma contactou na no podia na ma contact daí me que uma o poti da bala daí contactei uma na que mande coche aí bate me que o poti da o acabar missão dus uma saisir opportunité man uma saisir opportunité en uma cha koni gogile sama fui pe fu cha mata gogile sama toman amojo cha koni gide sama wat nga koni tombala imogudu pe fu mbaya boku yita moten kwa dan le liwanshko penka komitenda da menga créer beaucoup sandu wi unabe nanga futu no ouais e fie gwa gene ya ba wasangi yo taki gile bisa ma di fustang te ilo cha kutekela ko ma ashtak so man di ko sai cha ni bagagini sai cha gimi mana ko kek so buku cha gimi mo bikabu ko le show wenda akaba ma ashtak so ko ni cha ko fu me ke mo ni mbala di ko na ko ta me yali i fustang ya cha sangine afo shube fele gili ne bia fo shi kai mi gili mam tadak na gili man me ya kan shi kai mo se tam se tak mi gili bikansa ki a mode sai comme apeto man ana uchao nga feshi moso mimbaya sangi fu di mwamba yangi isabito na obligation ma mi fita ki mo oblige fu chawan koni kongi fu sukumoni mi agudu ma nga jon kona waka me ukadu mo gansa ya gonta puinia e fu stan mi aso me shagonta pu no yazo na mi chenso e fantaki me taki aso adegela sama na mi chenso de sama di intéressé par opportunité d'une nature offert bi kamina niveau jape mina bi mo gansa ganwe ki fu taki voilà na sauma ya edu e fabisma di habitant libre if kanya sema na iwo ko di wan saisir opportunité da meke de lenko pui de ka teke minimum na yu da wanga de takion privé we su ku point de vente na yi fangea de soit approvisionner isanye ko da yosu yu wan ko handi edu na stocker yosu bika wan page fu stocker we epi meka publicité ala san we epi do epi meka publicité ya seli il te kefi commission et du fou ma ase kadada tinana dei wa mon ke 15 points font kabadi wanga de ko fa aso en tenga no na bi problème una problème nga sa pe de soulever mais ko appelle la candidature gi GACD anga se fa association bi ka hande bolanga de gi sama fuwi ngufa ga wata ko yaso una mo ne fugi de sama ma fuwi pi nga apiki chode da kanya abigi gi de kaba da alaise ma de ko alika life ya tide ugiden wandu suda fude ko pasate nga ubikate na mo di sanje da ni libini isabi ugide da utaki bung fade taki fuden vinda ke wahandi super pocket parce que te ta kwanya denki denke e fu utaki bung da use kagiwi e fu utaki buntu use kagiwi en amoy pocket na awanja be taki ai inteke ja ni lobini asama ita ya sanje sakanya so fashe yu da kinte kai ni lobi so te kai ni lobini da an fashe mito bueno da ugidae ala yesema di swewu wantale ishibaka flexiste fi tuteke ida ai en umejoin la jo wilu tuye una de mana akshu 100 €
e fu 1000 euros ma wisha 1 euro ipoti ti 1 euro 10 euros iko isabi de singa hanya na giwina communauté bikafam shudo asa so sefa ko shudo atu ama ouvert gala sama isabi de da meke we yepi usef meke u kenya model yanshi la kya giflex wan zero da ko baibu kwanye no ama be mon fu bayembu ka ba deflex be bu ko shina e bayengeng isabi ma meke we join usef meke obi kenya model sama di wan fustan en plus le père te gimana mi te yepi ameja na mi yepi na ameja yepi and so ne fekete yepi se bika ke faita kia kaleta ma au mesa majanga ide taki yo wanyo posa fa dai kai we fo ba community fo ba meja ka ba pele ade sama fude be yepi yoko takota fasha sama be yepi o abe chawa na ko takwa ita bashi ya fustan da to la kai se fi yepi fa ko mo fa we bikanono ko taki mi am feshi shia makande famede ana mi sefi kale o taki flexible no kadi am feshi shi awo ko me do ne me kera te mi do la kia mi awo ko me do am feshi we shia ti de bat ko takia ma yesa mata yo taki o association a taki ne da bashi fa dai kai taki ala sani to ma du le speki mo sama chai do awo ko fienta kia awo ko do shi se be sama anyel libi fa dai anyel libi privé taki so fa dai kana sani a moment pe ya sama janya wo ko le speki sama fa wo ko ya ko do bat ko taki le speki fa ko taki shi taki bat na so fa dai kai ma ti ya ko taki wa taki ente ko taki bika teni na mo bika sani fa go ta putu ko lo zevi plus mfeito masanye mfeito ampishitoli ingefama beta kina peta ki temsa yam teken numéro de so majanya logique inde tout taki ala bouche konde picking que na entrepreneur ou entreprendre umana sabu mala samaye bikanga samaye gitoli tout que na wa ide ya bifu duwansani de ce machine qui taki abungi usefi fu umanja wa PJ bon wa miti physiquement en sata groupe WhatsApp like aba ma fu duwansani utile mais taki tama na utilier fu takanga usefi fu ukengi denki pa son san bikabi san dimi osabi dia sabi san dio sabi dimi sabi pe ukatakanga usefi abisa mai woko kanele wankwanya a model fa entrepreneuriat que na woko c'est ça o matakanga usefi pe usabi do nga pe po conseiller usefi do mais singi takia ya bonfu abonfu meke mo tikona wan kwa un système pe ukatakanga usefi en ala de san usefi se couvre pour en place we se couvre quand une plateforme pe ukai échanger nga usefi sandi utile na fuki matinga fa dai kan to le da hanya pe utakile nga usefi ba entre oui sabi de ce doit handi utile en wa handi we shinka kai we gonga be shika ba makanya au moye pe oui mais laki ala taki utile nya gonta po libi ala sani utile mana ala san da aliki yuna yali kala sa mala sani utile mais blem na sama mina aliki abison san mais abison émission à TV mais loko OK voilà habita man loko de salam ala mana saye suka da na handi ye fende OK mba la fashi na many thanks Guillaume et les gens là de ta ma vie du quartier non bien bien da c'était l'obligation de ce matin de que des temps à l'équipe d'ailleurs qui au petit da vous chier d'ailleurs qui faut wani mo information association de bala beta qui na o mita qui a wani de une association là contacter barta privé peut-être me contacter il faut de des gens na bi non vous pouvez me contacter mi numéro na faut na o chien un numéro fa non na idée moi j'aime bien mi ko tuna yesu kumi oh OK na on se numéro de mana yesu kumo de Besuki. Mais ça oui. OK. Ate ya pela de kodoto. Voilà, on se no bugi una contacter na. Tawda ki too much love many thanks ala de sama de betekelete to legia ko aliki émission ya so. Fu kengi mo fa wenga bala. Obala. Na fala fi obla? Non, ami bia fumbe sabi bia. Anaye sabi na nemi boncha pampila. Mlobinga sama neto man. Obala? Ya mi gansa kai miso. Obala, OK. Na u gatangi fi to legia bala na u paso boneti. De sama de bede asonga o teke wani lobi atore fo ba teke na atore po ataki de po teke teke lobi non na teke men ai teke men lobi chama da yaga ataki to da teke wani lobi teke men lobi ni ya sama ka ba na teke wani lobi ka tangi fi paso aboneti o taya ki o michimaka follow ko kade follow ko michanga wa émission wata émission wata bala ko ma le coup c'est ka sande fo po chenko en place de déjà so tay suivre oui le média bi kana o média kama teke wa wa il lobby que va bataki passo abonete o chibi juti son déférité au service que bataki a inita monta sanyola idu ça qui zepeka le 10 juillet no ta pêche mon zepeka futamu tamu zepek odena se fou poachena da ani le 10 zepek odena braine odena Caroline se odena est le chaîne Europa c'est à outitui de bala fou bordeaux odena on meta sama na DJ Flexi Snyder beaucoup moi on va doit ça c'est ça fata qui robia fata kana vucha wasa ngubile sema
O de nada fugo da watu mo pour vous contre qui mo fuda shi janyo peshi de bala taki de kaisa madanga lobe ndiati fuko peshi na da ting de tapu langa ya so de taki ko moto ko teke pikiso wita en fugo de kanita ti yuli so de feke ashikia kaba ete badata ki jaga imask badata ki woli sanya de sana da funa cap no sa jaga cap Mont cap ah mont cap kabisha pensa FBA mont cap jaga mont cap ai na utake wani lobi upaso mabuneti baya bala timoshi no to bala chenga wala loli jow shimishiti ko de kiforo ko Oh, il y a une thing Selassie, I am way one. You jelly be futego. Go unu go unu. Oh, na you. Oh, that be back about. tawale shi baya baya shimisi chupa so mabuneti we michu atade baka fore wo ko ni wilo to major na we major se do to major na fu ala we na fu sama wana ala we sa Oh, il y a une thing Selassie, I am way one. You jelly be futego. Go unu go unu. Oh, na you. Oh, that be back about lang, me back as some go give you all ya. Which I must go put away give you all. Take no, but you want take no, can't take no. Oh, boss go. Molo bigala de give you so dirty. Yeah, man bless up kapun man like that, give man like baby. Prince G, Ayatonda. Yeah, no. Bossy kopu. Utai ogindenti de. Bossy kopu. Fitigide ngawa. Angade pikininge. Bossy kopu. Sani kunyavumbe mana kufia na deyeye. Bossy kopu. Mofu waniteke hobo yesi halisuda bangino. Bossy kopu. Mofu waniteke hobo yesi halisuda bangino. Bossy kopu. Abakalo eno mudu hobi ade mulibie ke fami. Bekalo bi wantawang leke falo bien sefio. Leli fudu bum wakani bum sayati kakisibu. Ayo libisaman na umeta go. Ya yeno bossy kopu. Ya ikogi lenti de. Bossy kopu. Oh balikai lobi no bossy na yula tibi no libisama o. Sukutu bossy lasikwe no ambasi no fitina o. Bossy kopu. Afiti gide gawa mtajaga ndo pikinenge. Bossy kopu. Bossy kopu. Ayo. Bossy kopu. Pangyoi. Oh yeah. Ano muga bayi visi, osa visi bokwa be. Bossy kopu. Chai nyali ba mwani mbale ala de sabio. Bossy kopu. Na tibisa ni olina be, osa omekane si wokisi pa mikunu. Bossy kopu, chai kobi bentide. Bossy kopu. Fitigide gawa, angade pikinenge. Bossy kopu. Kanusani kunyamfube mana kufia la deyeye. Bossy kopu. Ataki moku waniteke hobo yesi yalisika bangino. Bossy kopu. Moku waniteke hobo yesi yalisika bangino. Bossy kopu. Wakama mamembe dibe kama tofarikan. Leti mano becha iko yanga labu. Nga witenga pina nanga dwengi. Mati iko tani weti maganda. Valu ko takife gete ni positengi. Kama sabisi mana yumo. Mayeno bossy kopu di mecha iko. Na falayan fujuda. Bossy kopu. Jai kogi dentide. Bossy kopu. Fitigide ngawa. Ngade pikinenge. Waka sabino. Ngabaka mana soyo kanga. Sabita kumina wafika. Oh look go kuno. Na yuta igi misa USC. Alukuno. Akulibo ya janga ngadu. Snaisi boy janga ngadu. Weti boy meke weti gadu. Koda no uko mi wani si mi baka gado. Aile ya ikin Selassie ya yi. Demi bali ndala wiki boy kai. Demi bali ndala feya diye wai. Oga na tutoli wi abi musai ya ye. Bossy kopu. Njai kogi bentide. Anale yo ye. Anale yo ye. Atutoli. Ayeno. Mofu wani teke hobo yesi halisuda bangino. Bossy kopu. Mofu waniteke hobo yesi yalisida bangino. Aka imusabita kina wapiki mukoso yu na pashe nyada ifutide. Sabino silelino sisabino. Ome yalilanga yusabu kaba. Ayo. Hey mbaka. Mpe yu gadude.
Ganga yo tatekeko, aundo eti bang bang. Fire bondati, oh wina wanga kamang na sobi alatang. Mama fikang, na fuoi. Wina koma ini Babylon ganda. Madimi komputa ikibi, anakabecho mama. Mada, bosikopu, uchai kogi mentide. Atata fiti kidengawa, angade pikin nenge. Sani punya pube mana kufia la denye ataki mafuani tete robo yesi alisika bangiro mafuani tete robo yesi alisika bangiro oh di mikom maka minoko ya ike gas life goni man efuki man mamina wan freedom vaita oh di poti nene ne faya di bako mesa wani soide ngatu pasi ya yeno ayo baba man. The tiger you taki you lagi fudi no musabi you selfie. Yeah. Oh, the tiger we puna mama vika fudi no musabi na makiti wang. Taki abganga dudi musidong. Abaga masutu wa musidong. Silasi oi.